covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experience, team, and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, enjoy our tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experience, team, and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, enjoy our tourism. Ekofo edi nkomo ewo fidua yi mu hanum sei na ene ensem bia fifre akire eno nti opanyini ba wahwe white esoro wa enra na blue ene wahwe white efom white empabo no na enye white ba ni shoe ne ho te yere kame ho na yema eja kofo akwaba na nkomo ne ebedi no yendo musiko eja memo akwaba biu. Yeah, me de Ohemaa. Na pom to say Adumo na munso. Nyanko padom. Nyame ase. Yo. Enra woni ye bebo enkomo bi. Yes. Ebre no nti ye ntimi anu nu nsem no mu pi. Na ene no ensem bi afrechire nanso wo nsem ode baaye no muano ne bo ne tofa ma ye na fe ye nwura mu na ye hwe ba bi ye de asem no fa. Madamoni ba sheme da no obedwafo nyina ase. Okay. Am say no am de me ba gift o say kufuo. Manfona ma ha se me be pesca na be bisa na mpese ye di yie ene tu yie na me ba no me di enoma bi a ono ma me mente me ho ase ena me de beji abedwafo se mo ne kamafo na mo nka bi ma me na me so me kire madwe tina ma me de beji abedwafo mo da oluma. Okay. Die na enra wo se ye di nkomo no efom wono na eniema bi fifiri mu aya na eba nanso ensem no ase wodi ntoma kuri bi so ansa na ye beko oba no ene eye oba no maame enche no die ewom bia no pie mu mane na di ansa na yakowo no mo ye mpese ye beko no mumum de nsem foforo bi beba na afi ansa na ye bebisa iti chimato bi akọ de esi ye bia nene no wankasa free upem na fe boy nkomo Mpashe mu da wase Ohemaa. Ohemaa mi se me na na tete me. Na miswa de ni anyini na kakra me 19 years na. Me ba kokofo me ba gift be heart. Edi ma na me ma gure ya bi na. Ni sen ko bae. Nti me kase ya mu no ni sen no kura no. Me na brewa no wo fie no. Ana gi ni sen na me ni evidence na me dwane. Nti o ma me mu di police onana no. No that time so ne onana ena netie. Okay, meba nyabocha abusua tutu make pa na bra insura 104.5 on Facebook. Wadaroma o comment ya wuture bomode me no nhase e me free me bisa se no kan se ne kowie se entemi ya betie opanyini o se kofo nsam a wo kan na ye nyina ye mpia efa nkodu ba bi a ye pese de kodu a asomdwe ebeba. YouTube no eye Insura TV. Mema munyina makwaba kosoa ne che ema wunua bi na wunua no nso so ensanka bi na ma wo comment ya obetwero no ho nso emre nyam kakra eja afi bonkomo ne enko nipa cho wada me kase ya mu no na onana no ana no onu ni tete ba se nyi sen ko ba re mi kura na mi gani eja mi ni ebida ana madam fubi wo CPC fro ni pa ya ana o se akura no ba o de bia mi ehu se eye o mpa na ye nti o de mi enkonko di ni sentime ne no ene me nana ene ko di ko ena me de ko to ma me num na ko di tu o nana ne tiase o de me ye se ba tinanum wono na o ma me no o nana o ma me no nana ne se wa no ena na wo koko wo sehwi
enti na o maame na mene ne nyemo no no okọ na na ho wo sahwi okọ bi abe 3 months 2 months oba ayi hakura na acha na wotwe mensa no okọ enti na onana na ono wa na menim no ono ye bibia enti mekaze ni mu no kọ wo akura no wo sahwi ho na oba no ansa na obehu no so hu se bia no a virgin wo hia no so a virgin ana me pa chew na me de mi nkoni na me menye bi da na wunye bi da na sa eyi we na kwa be manye onfa ne hu kan oba da no ne oba hia ya na feel me say ani je ni mo ani je ni mo jina eso no okọ akura esa ba ayi ni ntuna mene ni ntem awale no coco love coco love ntu okọ ba kwa na ye yi na ni se no mu ba na wo se mu gugusu kaka no kwa sa ebia otimi ba oba me ho acha ye 3 days 1 week also okọ he wona na because wona na hwe wona na no wo akura no no okay tina num wo no okọ wo akura no wo akura ho na odi ne ba wona na wo ha na ho se ni nti na foni emie baako wo baabi awo yi baako wo baabi awo na baako wo akura na baako wo akura na wa kwa akura akọhwe ona na wo ba wo na no ho eti bia se nyina ne ewie ya ho na yakodi ya ho yakoye ya ho kakra ewie na nkomo kakra ete mu wia mo ho saa no a na mu wia mo ho he mo kofa ne he asa mo akan ache edi be say almost the banner gift no 94 ni it is our time no na hotel wo ho o da bi that time no na eja young boy there ujan kutua bi ampa ba kusimu na akonya bi sima okay ana ampa kura simu kura na that time na le okushi na roba na we keeping la no ya yi ni yiri mi konya na we keeping ya nyina we keep bi ba CPC ho na ya we keeping na sina na ya di ko keka ya ma anyi sa ni nyina and we keeping love we na na pedu bo nyum bi sa wo de wani afikakra yes madam wo say obi e wo ba bia wo hia ne do obi hia ne do wa yi ase obi hia ne o party ase ba we di hia no we keeping guys I want to day like fire. That time so na me so me yeah trot driver. Okay. Eti na ja e man ni je ni young girls o mu podu asisi we dey see ehun bi dia na ni say katwiri man. Ena eja ni koye ya na e ko se so akofo a yin san ne ba ye no. Okay. Ti yin san ne mu wono na ne de no ya wo say e me a na me so me jitu mu. Okay. Ti no ko na na wo akura so wo ba no wakura no ko wo no se bi ho ba ye no. Akura ni na be 4 to 5 years ansa no wo bedi wona na owo kuma se ha no eno kwa no wode ne kwa wode ne ba nti we starting school no ena ma ono no nya adaje ka onana na no owo ekura no ho no yenhwe na wo mu oba bi e kowo ba ma na bua no ma ne kowo bua no ma ne toto de ho ne ma wode kowo yes madam yenhwe mfiri ho ne mra yin say no de ya ka ho na wi bat bra wo ba na kowo no omu a wode bua ye say o wie ye wo mu free ne tan na e ho no kakra ne yenhwe ho na fe yenko e ba chewo no kwa de ye ba kope wona na me ka se odi me ye ba no na wo mu nsem ne na yi ni bibia me ka se ho no na me wan sidi wo mu kura me bre nyame ani ti na me ka se akura ne hwe nyina mu no say 100% me dey 10%. Hey, ona nisi wa no mo ko nse nisi wa e dey nti de man ne ba sa fi se sa bre se na so ye trotro driver na wo ye adwuma ti ade na kaka wa mo behat se bia o na wo mu na no kra e behwe na nso no me so be ma no bia me kra me sem kakra napkins that time the napkin na pampers mai na pampers na pampers abaka kra de okay nti sa niema no oba wo sa e ho no wa anya hwe kra me se wona na ne de nti na mitene so a no masole wona ne basisi no ne so dia watena sorry de me tu ne basisi no me se media me ye nyina fa me ba gift hu nyina fa ne se media school fees ni o ma menum data ma wo nyini ba re bi a chop money kaka ne e du weekenda toto da ba ko se da me nya aduma mtimi ko pake ho na ene kakra e wo mbuto ma me ye ma ni kwa de ona na ne kura nya me yima o ma me na fo no abeka gift na ma me kai a be say na wo de ma no chop money no oh that time they say my friend say una 70 go na say 70 pesos 70,000 and then 70,000 but the big crap me just me na make say kufo na that me nya sense no na ye man panyin sense me dem gitum se na hadam just na say o ma no ko akura no ba ye yin na afi na ni je no na me hadam nya ni je
awo o ma me ne side no no bibia na se woni ani je kura no a woni na wo ba so hunu wom se nana no ehwe bidie ne nso be ma se ye de pa ne se wo de baba wiase a akoda no se wo kom ye wo se ye de ne se wo hwe akoda no so hunu e meken enti die ne si wo kwan sa abre no adwuma na na nya na na obu apayo na that time na adwuma ha danye na say na awo no na mi hada hu bi da ye na me nim say so fa so no e ba mo enti na kwa ni de kurkwa de na nka say oni si wa no ani ne ba sisi no kira de o case no wo mu na ayi akra no hu bibia ye ebia me hu akra no kwa na weekend bia toto da ba me ni fie no ma de ko fa na track anim na ko je fans ka na ko je fans o ko secondary school mu no anu wa obi wa o timba se dada na me ni pio se fansa tum mi ban so na me masam de ompe no ni made nti me masam de na ni na fa so yo se dada fansa tum kum na sa boys na be frefre me eti mu ho ade ni se yombo no ne banam de gifti je enko ma me no ho enko na na no ho me bana na ne kakra bi a wo mesem bia na me so na me ho am data na satan no ba ko secondary school escafo man ko secondary school ndisa ubakobi na muwani je mu wa mo se so bakobi mi sumi bakobi but na ma se je na botom sika anu die but ye ofe eya me fe but ni sai ni school fees no free sai form 1 to form 3 me die ni so no etie bi but no kura no na nka se ebu okwa ni so ni timba yire me first na ya me ni kura mi tia half na be kan mi do na ni so na kutua okay wadarumo yenhwe se free also awo ni mu wanhwe basic first primary no go see class 6 emu nyina na wo ho na hu no ba wanhwe aho de na kakra ne ko na enkote se mi hu o ma me na mu ma ho a ewo ya mu o magi na me so ni so no no ton adwene efre na ta nti okọ a oba nyumre na nya nyumre kro ya na dwukro ya bi na ututo osumu ko na ebo that time the young boy who said club from Subi night club ne disco sami and me not that time no me had any massa de but na me na fufo na do mechi na me ni ji hu na ye ko bisa ye ji ibi ku ya wo beda na ko bo be 1 2 why say ne wo na o ye guy wo na ko paps akese betie Subi na clubs and Subi big mama I will hear. Oh, from a friend is Subi night club. Na that time balance hotel mu nyina ho balance hotel disco live. Almost so bob bi my young boy unya chele kura udi be wuram. Kan ho na ani die ya nti na say me ban focus no na news so ha I say ona miss one no ye bibia ma me ye nti no. Me take advantage no nesi wa no ho okay me fa bibia nsie okay all right yesua de ensam no de yetie na nso yetie nyina no ne yesua de afrimu de opanyini kan antima yedomu suko ne yehwe nyina ne se wo be ma awie futuo ne se wo ba no matter what say a billionaire kura no a ebi na abobbo aso akakaka ya abeya fei na dada ochiremu Subi night club ne dey wo se Barcelona na ka dey wo se Barcelona hotel ana mbache dey balance hotel ese hotel obi bia ti balance asia ne disco omo dey asia ne disco ani je wo free tete o dey yo from there me say CBC ni crop from there oh balance hotel na hope crop from you na be minimum the Polos hotel Polos was here okay balance hotel no Nhyira na na Polos hotel okay oh baby I say multi credit one na no panyin we ya chechiri wa ko hopa yana na say Nagrat hotel na woni Nagrat minim Nagrat for your Nagrat hotel and no fine downtown be downtown usanya kwa mnemu amna he na de munim do for man downtown me ya wo mi grof usanya otufo papa ina nim crofo me ba aja hotel do for Nagrat hotel na wo ba otufo na me makata taxi pe makata aja Nagrat hotel busia for me ba modi bra but the onim say Nagrat hotel o crofo no bechere ye because papa na se what crop from Nagrat ho Nagrat no eni afeni yes Nagrat hotel ni ba bia ye wa airport hotel adun kwanta
ena oh person one na mo mo me eh yeah satam su bi na club buy no satam na mama me nya abofra order in court nugget kwa na ye teacher for ku ade akoto hotel so no I said nuggets no opanyi minimum be nugget bia wo ya komo facha kasa njima me de me bane de enti na me bisa say free ni mofra brembesi class 6 ehwa anko o se na me wi amabisa wo na wan kasa wa me ne wasese bibi na fe yakwa ahoma no so free class 6 edibesi JSS ehwe anko oh na hwe ko na enko de say ko tatale man ni na wona na fa hu ke yi bia enti na wo tia de fees ana but me de say na wo twina so na kakra menya no na me de ko kakra bi ti say me that time no me face is kana na ko so I say wa hunu ba na wa yi bibia hye ne nsem no okay sa SS brain mu no bra ben na oba ne ba wo say me na nane me ma me panyini wonu ma hwa me ama say no me pese me ko nursing school na wo kan wo yi wo se aduasa ka kire wo ba ne say me kwaye me yere ho ade enti sika ni ho a me de bebo ho ni cheche mu kaka ifa chewo me ba no owie SS3 ni wie no ene wo ba me ho say that am pese me ko nursing training wo atunsu no ko sisi hu kan nyina no 45 million 4,005 and I'm saying PSC me say na friend PSC who say no me ha dan nya adwuma bia sa ye na wo ma me no odi kan wali jame na watwen ama afi na me be wari 2013 nti wo be kan bibi say na me pa chew sabre no to ye ben na wa ye wa wade no ho na wontimi ntu na insiso na won hwa abofra ne dachi na wa ya ware nhye na duru hin that very day na me engagement no ana me ba no be ka kire me engagement now ye no weekday me Sunday enti no tebia no se de kire mu na wasiesie hu maye mu nuane ne bibia wie me ba no kwa engagement no gifting no baby gifting baby na de ya na ye me no hu donti no me ba no baby my engagement na so be ka kire me my first kana ma na me ba no sum ho eti na me aje me ye nyina na ti manu so because so why for na so engagement na say na say I say me hu de me nye na so so no engagement na be sum ase me in fact me young boys sem de na ma pem na me so pem ma and me twa so ajaji too me ba wo ba me wale me tis ka wale no me ba gift na kire me say me de ma me na kire no ana gift ni chusu say brother wale oba we ti me oba me wale no me ba gift ni na kire say me wale sa oba we eti me ba ni de sika de me ka say me wo bi a me ni bi am de hwe no but say de me si do me ba no na mo ya yefro na chisika ama danu amu wi ayefro no sika ama ma bi asem no aye ntoto ekwe wan te kakakra se ogiti ewi ayefro no bosia da bosia so de na so hu donti mepe wo da chinti mfaso kakra fi ayefro no mba ye no beje na fa kotua osuku no huka ho de me ka se me ya de a na mbo amanya de but me ba no so sa ko ma me ho won kran enti na me ka se almost 12 years ni me hu me ba na nim say meni aba meni le tikumase an na okọ akra eba oba ne se wa no ho masem no wa yira me mpacho me say wo ya ayefro no wie ye no sika mode ya ayefro no e de adofo beba nipa beba be ye moaye ananya sa na ye no eti ye de sika kakra beba ade na wo sun ayefro na se wie ma ye wo ya se de wo kanoi se te wani so e ma ayefro no kra no wo hu ya bi kwa nka bi se jabrenka wa anye nanso why ye sika ba ade na one free gift say gift wo ba ya obeka inde na ma ye ntoto ye na wi enso ye wi aye fro bo se kakra nie je na wo da chinti fa ko sukuru ade na wanye nsa ho de me kase me ya ade na me boa nanso gift no esun wo engagement na wi ya ade san ye bibia wi won kokora wan krame na wan ka janka bekra obekra o papa se bia se do fu hu se wu so me wura ho no ene se de ma ye na metama ma ko na mo bro de oba de na ega so o ko private gu na so a ye pepa ni ye ntwantwene wo ye de na wo so oba ne so aye fro na se oh se na mani wo no ho na wo te hin
baby na me tie no ne na ofesi me but 1 2 you of na so so mani so by okoheda sole I for na so pa ho o ye ne kese ma nya hada nya ne kese bia na enso great osada daruma o ma me kan ko afọ me yiri mabusanfo ebi okuma kwaw ebe friends o afijase kwan kumawu o ma me ka etodi zegum ko fa me yiri busanfo ba o me wale wo ohwim ebi su ka ne bi su ko ohwim esa ma me amu su ka me yisu mama busanfo esa ma rotate ni man ni nanu mu do mo do beta mechi asamu no onse ye kanyina ye famu aba yes madam awia bo sei na obi a te na fidie hu ni ye tie futuo na fa ya pa asamu no pomasibre eja me pese me ka si pi sente sa no o mama hu se sa bre no de wo ye wadwene se umma wo ba no sika no ma ne mfa nko suku fi se na nka wo be ma no a enka wo se wo sunu kura no e hawo no ka wo wie ye no ano ka wo na ba nya abofra na eso san ba hwe ka na ba hwe ne se de wa ba ye nti amama ye basa ifro ni sikai de minya ye nie wo da chinti je na fako fi se de wo ka ye se wa yare akoda friends asupiti akoda no ama mehwew eno ne ade no kwa akokosi se bia se no ususu sa wanya sika na bia wonfie oh debi enye na make say enye sika nti na mede akra no ba ha but odo am wo ma akra no almost 12 years say me ni tukumase ya akra nti tukumase ya na nim dia say say me friend fu a mu hu say ya me number gift mfa but they do
Father's Day dia. What for tree, what phone, offer me. That the happy Father's Day. Na me so bless you. God bless you. Na me shall be anko so. Me musa uska. The don't come me yida me buy man miska say. Me kase is canteen am the buy. We did 2 million no yi ma me na. O ka che me so ma me say e ka me bo no hu nyina no no. E no dey twa me ka no. Say scan no say ka me mum no say ka some for scanning back e di ma no. Na me for an say me ba no hu don't no. Ka me kata so. Man can't throw me na review me. Sika de he na ka san refer ma no. Say o send me 2 million say me nyin tokosia. Ejeje no de man say me nyin tokosia le na. Say mo de tell ni say me ma me say ebi say wo me ba wiase nyina na ka wa ba wo mu nyina 2 million. Ntene na ma send dia man. Ye nhwe ni say wan kasa free upem na sesame ehwe wo ba no. So what the be ne sika mu a wo bu wo se 900 da wo de 10%. 10% no fabric sika ma me hade. Oh, some men friends say be 1 cedi. Ana am fa show mati ana ma chire me wada room. Eja. Mama. 1 cedi say. Enkete no a wo de koma no meti ai. Me kai me school time sika bia na boyfriend bi de ma me nyina e wo me tire me kai. Yes, madam. Enti dia wo de ma ne bia no wo be kai. Se bi o me hu na no man 7 cedis. Me hu na man say wo de wani bu a wo bɔ ne ho kasɛn. Oh, there me. Okay. Me kai but no hoka. Say me dia me baby you are saying my born hoka bia 50 million, 70 million. Okay. Obey chi wo mafofo bi. Fa chwa. Omo wen. Omo okrofo. Omo yesɛn. Omo ye 3. Oba na wo ano no na na wo. Fa chwa there. Oni oba different. Anti ayefo na mo ye ya wo ba no besu ase ni ayefo no so agu. Oh, there be on na say me ware no. Na make us say na me ni sa ma na wo awie. Anti na wo mama ensa dada nti ayefo ba die wo ni ba. O me ni wo ba mienu. Nti wo manyina ye say we gift si nchen ya. Gift kan wo me manyina ye 6. Okay, o ma no aka no. Wo mu gina bre tete say. O mu gina bre ne de. Nhyira FM. Because me bi say ohun to say weekend no echo say kidi amponya na dominate ye nyina ye wo ye sa na me gidi se won so wo hu eye aha isha 104.5 FM jumadie ya today say opera jumadie e bobo sumi ne de to so enwoche e wa 50 no and ejunu mu and day we thank God it's Monday ejuada Femi ashe na watch no ase enti the energy for program na ye dey eshe na watch no ase ye dem live abo Facebook me bacho udu Facebook and now abo Insura 104.5 FM YouTube no eye Insura TV sanso na ye dem live on so e wo Adom TV na de kenya na se yakko show check na obi so enya bi ne nyina ye ni dwumadie no ema no enye kama midi e de Ohemaa Benewaa na enne twedi amponyankopon na dawro manti ye studio ye kan ho asem ejebo eja wanya ababedru enne na studio no ye bie ano is brand new entrance you kra enunti pani na bra behwe bi tutu makeup na bra behwe bi na so ansana no mamema wasem bi ne fabo kotokua no fi se ejwada esese ma obibi kakra ene se mistakes are not the end. They are stepping stones. Each one teaches you how to be better, not bitter. And from so on the way. But I know just say I bury here. Obeti asesa no. What I say, ba ku bia obeye bia no benya suade wom no asesa no no aye no foforo ebema wa ye yie sense wo bedi yaw ewo mu nti ye hye na woche efoforo ase ekra ena ni ntire ni empanyimfo pi ena abadem wo ye studio ya no bie ano abadwafo ewo eye mi benkum so hadendenden big mama watena se sanso na Lady Gold White and so atena se Evangelist the Graft ade and so atena se dendenden enche bia no ye beko wono mu nchen na ye kodia na ye ko nia wodi kan ya enne wodi nanim nyam wodi na ho fe wodi ne bibia bebo wo studio ya ye bia no yi eye nana akua nimu a wotoso mienu oye asante mampompenya hema
what you say nana wo fie ha na yebema nana akwaba sonko kwaso ebresemu enye nonko osan ye police detective inspector was Zongo police station nana atena se say wo si agyeja dem nonko akwa nonko ai guy what you say enti ye manana akwaba pa sa enso na Reverend CSP Stella Amakacho Anku I were software was also your Ashanti Regional Prisons chaplain. Enti maman's what na say, ya enche be beko maman's wa ya mama akwaba sonko kwan so ya wo lawyer Shelina Edu Mesu a che say it's a mamunim lawyer de ne enye foforo ono ane ne di dwuma e wo hanum say it lawyer so I seated ya enche bia ya beko ne nchen ya nkase ya de nyina da ngoma say hene me de be ma usisi a ono so nam so oba your programs manager just why seated said you sitting in Sunday be nyina talk and obekire nsemu amwate nsemu ase what you say Mr. Fifi Okran ye friend okuku seku watena say e wo hanum say and Pastor Jeremiah and so e wo fie hanum say nti ne say ampaya ebetimi adwa nyanso de anese de beka dia no ye besesa na fe ye de akọ eno ti menche honkra no menko wonu mu nchen na mema wonu makwaba nsa na afe yakwa nim na mu akwaba na prom to say ye danyako kenten so fata opa jo say mimi de bre na ne bre di kan ya be hu wo studio sa say okay menko PM boss Dabi I some more cover how do you home pacho now what to say dear da Christo asepa don kita yemi pa Reverend memo akwaba bibia ye boko de o me nwa e fedodo ye da sense so baye lawyer 1 emrenim fo ba ko pe lawyer mo akwaba na bibia ye boko da Christo ase sahu medase pa abusia tutu meka na bra na beka nkomodie yi hu na medical yakọ Mr. Fifi Okran okuku seku na what briefie kakra the purpose of this gathering the entire yeshiem wa ha obradwumadi obu ha watia wonima de kudie pote kura yeye wonim ne ayeye de akosie wonim asomfa so enti wasu me see them live Facebook insure 104.5 YouTube no insure TV bomodin anebra na menko ni chance sia na mebisa ne say what's up eden eko boss bibia boko de obisa mbemi nsan say de yana boyu hamadwen enti say me banu man kasa bibia boko na je say me metina ase say bibia boko hade okay oyima medawase ewie meka say yedanyame ase say ejebo bread say jumedi e ka say ebedi no nyame adom yetimi den aye the nfesu nyina ne say the demand for sena standing obra e wadum TV so ye frɛ say donko popum no miensa no e free media say ache yi pa okay boss me ba homeso kakrama me afei na ehoma no watom abusia se wobeto ye de na me ma wakwa basonko ekwan so ene eye da foforo nyankopon wahyehyɛ na wode amaye eboboso me ne da to so nwotwe wa fimpim yenu ne aduonu no mu ene day sɛde na ye to nkra na ye hu dede no ejebo eja wanya ba bedru. I welcome you to the new studios in Shra FM Obradwumadi sɛde ye hyɛ mo studio no mu na yete sese na mpanso ye ka sɛ donko pepepe wode wa fidie no to Adom TV obehu ne ekoso bia nti sɛ wabeto media na ye Obradwumadi so na memo wakwa abai midi e de Ohemaa Benewaa ene ye bedi nkomo eni ntini ne titiri pi ne wono mbebo am ye bia studio ya no kama pa ya na nakwe ni mo toso mienu oya Asante Mampompe Hema wasanso eye police detective inspector was Zongo police station na natena se ya wo beka ye ho am ye di dwuma no amano wa ye fe ye wo eye Reverend CSP Stella Amakacho Anku oya Ashanti Regional Prisons chaplain ono so atena se wo ye hanom sei afei so ye wo eye lawyer Shelina Edu Mesu ono so atena se denden ya wo beka ye ho ama ye nyina ye di dwumadie no kama pa na de mo betu ya na ye di ho enkomo no eye ye programs manager
ene wo bebie ya dwene mu na wachre yen the purpose of this gathering die ntia ye wo ha obrojumadi no ankasa obi ahwa wonim mieko wonim se de sitie sankomo ya ena obeto se yedi ntitena se frɛ wo bi se wono nso fa na fidie no to Adom TV na fe ye ni enkomo boss. Okay. Nhyira, mini ka ma wakwa ba biem. Say ya ewura awe na fofo. Fe ni ya change ya no. Eti me wakwa ba. Okay. Chaplain wa he de na me ma chaplain na di ka bompaye. Na fe ya really on ya to aso. Nti mama fampa bogu for my ni enko. Okay. So most gracious and everlasting Father, we are gathered this afternoon in the premises of Nhyira FM 100.4.5 FM. We are gathered here because you have ordained this day to be special, rebranding and reopening of the studios. Your people have gathered to give you honor, to give you praise for all you have done for Nhyira over the years to today, and how this program especially has imparted lives in this country and beyond. We humbly ask that God, you take control of this program and lead us through to a successful end. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Okay. Yeah, that's it, mommy. Yenko programs manager ho. You say the purpose of this very program today and obra as a whole ni nyina no mbrifi kakra na fe if you no makoye nti boss faye to ni yenko. This is the day the Lord has. Can you say? This is the day that the Lord has made. And then we rejoice and be glad in it. The tree ever can you say? And my uncle Nhyira faculty ma no and then eda onyankopon ahihye amaye na ni beji ewo mu. Okay. And na ya ni just room. And at the good ten na ehye mu say enya adefoforo bia. And am say you free dwumadi ase ache yi pa. Make us advocacy programming asanteme mu ha ni Ghana ye ni free ase ewo Nhyira FM ha. Wabakoson bebree nipa bebree afa program is why den akọ. I think the last person of us so free hand called Mamefi or na home Jimmy and I also take you over no ya tete nipa bebree a solve problem bebree na the kuti through panti as you made the ba ni say every by ehwedi na program be say we asimu sem and on delve into a spiritual world no ehwe ne ma kosusunsun mu ni say na ma ne ma no but afa yedu tabi mu say nipa ne ba bebree no bia ba we say na me ba ma we tina ye na wan hwe me na me ma menya ba bi mo na enti ewom di na adwene ba say no as I say creative program bia hawa ha ema ne adan kofoma warrior ni ade kwan be na betimi afa so enne ba ye de obrai ba yi e ba ye nso no ye hu say say we ba fa ba bia na obi ye bi but aye be bia ye free media say adoko poti say na make anti ma ye de obra ba ni e kwan be na betimi afa so amanfo haw ne amane amu kom efa ne fisam mu awaye mu adwuma mu se obi krampa se bi ne kunu wo agya na adwapade kwan be no be fa so obehwe na abusua pake enkola nyina to magu ba bi ade ba che obeso no mu nyina agufia no se me ma me wu me papa wu abusua tumi afi apa mu ye nyina ye ni buafo ni kamafo bia je se Nhyira FM fo mu ye den mu boa yen na etimi asolve sa problems ene e fa to ye ho so ene e hwe kwan betimi afa so ya boa ni pa bebre na fe program no ba ya bedu bibia na fe de obi a person hwe bi TV so watie no radio so sa afi person hwe na TV so anche na social media by you start to see live on social media Facebook and YouTube ni ade amanfo start consuming afi TikTok on so by woman anko for twa sniper of the course na e trend wo TikTok on so afi de by bedu se amanfo so da bi afi de person hwe ni nyina o TV so ye ni mpanimfo ye mpanimfo won cry opani kanansa num kwasutwum num Charles Van Dyke num Abdullah num ya no munyina ko bankrum pa kwasi num ne ka se dabi ebredu se obradu medin ye biem ne etrim e wo TV so said de obi kunja na bi no skora gidi so ye sheda ne ekuku sorry ne do ma chande omunim se ye real life issues ne ade enti afede nyame adom ye ne ompanifo ka mu gitum se adabi se ne program ni pompon so aduru no me ka se no bi aye kwa abrochie ye ko Holland me wo hosa na mpanifo bi fi omfie no be fa me se Nhyira FM abade a bra ye fie papa ne friend fifi o Amsterdam Bama
you call ni fee kwatena se che say it was fun and they were talking up obedu won so no ma so mu TV no omo connected to the YouTube family life omo hwe ne said ye ti here they will say demand for show we ye mbiem a ebe hadwene ti ani mpanimfo kan no ma gi atum say da bi ye be biem efiri don ko kan no miensa say obi a benye bia den ahwe adom TV so na ade ba ko esan ye de boa ne say ye obi e fa ni corporate social responsibility ya hwe nipa bebre wo school ya san nipa bebre ye tu omo bills ni ade ya boa nipa bebre kwan pii so nti dwumadi no ade kunten ne ye hye nyina ne say obra say de aba be more like a TV show enti ye ntimi deprive your viewers no say ade e koso kakra wo na ya hwe be 1 hour bi pa wo TV so na video bi ye omo wie jamio enti benufo agya to nti na ye hye mu ha na che say your program no ye bi mu adum TV so okay as I say no what that's why no pe bia also adum TV 1 o'clock 1 p.m. pepe to 3 p.m. no wo benya dwumadi bia hwe what kire mu sa no mimi sa bibi say said ye ba 1 to 3 ewiase se enye kumase biem ena enye nkran ko a ewiase nyina ewiase nhwe de enim de no ho hwe enim because biem with a big NJ 7 say so hwe na nipa egu ho ya ye police detective inspector right ewa ha ye maame senior president officer or chaplain ye lawyer Shalina nso ye den ewa ha dwumadi ni ade bi a mekan say so obo no tofa angles and doors bebre ye legal issues your family issues your own confine say be omo nsem ekodi the police station mu hia moa obi won ma oseme pebe okra police station ya chimi kunatum onimu kwa obefa so they say nti ene no ye involve all key stakeholders obi the prison cells ono no ye ni nasem kura bi ohia moafo ohia boafo enso ni I remember saying ye branch be if you prison ye ni if you prison the first place obe ya hand say obetena to tell us the story of the prison. Okay. What is happening there and the things they are going through. So what I said. It is a program no okay. We are going to expand it. Okay. The illegal issue. Okay. As a friend lawyer baba. The prison for them. Ya mama wa the police for them. It's a program no. And yes said yet na. It's a man for and who say your program no. Ya system. Now him also buy and so the name of Frabeka on a big bama no lady white and so for near the almost the program our program no just ayesrun ko. Okay. Ayesrun ko. It's say yet here for no. Almost expect something new from Ochineko. Okay. Something new and as I said, we expect na okay something new no na me call a lawyer Selina ho ma me fa wono any kind na me son say lawyer wadarumo ye case is a baha no pa titiru so wetimi ama me first line na me ne ba bi na etina ye na me oba bi na etina ye ma ebu mema kwasea emema ebu makwasea yenhwe ho embra ne sesei senya ware kwan so kura na obi ni obi tena bre wo bi hu etwa se emra no ka bi manipa no ana fa yewura ho ne biebie ma yenim de kakra emra ni de se eba aware ene impanatwea emra no ebo both parties eye oba ene be ma ho ban emra no enye discriminatory say ebia wo ye oba ninti no emra no be ma a preferential treatment and awo ye be ma ninti no emra no be ma preferential treatment yen sha ase wo impanatwea mu oba no be ma ekọ se omukọ akọtwe mpana pain bebre no kofo bebre susu say bia oba no ebu be ma ne kwase a ana be ma no ebu be ma ne kwase a untimi mfa nko court enkoye hu bibia but entisa okay if be breach of promise to marry majority mu bi mu ho na the girls ni metie na boys ni so metie be say betia se mi bi the breach of promise to marry Fabio Tree no me hade Chini did this and him. Okay, it's nice. What shop? What do I want to be so bad? And when you wash so. And no. Actionable in court. Say if promise no, idea it was seriously made. Court no 80 me edge damages. Every party now or breaching ho. Edema party now or your victim. Okay, seriously, no promise not to say bia obi akobokoko ani ade wo abusuani nyina ni mana say seriously no bi honeymoon na me hade. Seriously ni say
ebia wa hye me bo say I feel 2025 enkwe okay worry me inti wo de wanu abeto me so say mishia be ma fufuro bia e ma ntwem masa be ma no na wo hye me bo say 2025 ne be kwa wiye de obeba be worry me obi tiki kan obi ti ni tiki kan say ya okay ti se me so meje penie na metina ho twen wo na sa 2025 no kwa wiye na ukọ wari obi fufuro anase wo jame a okay it me e de court SU e damages wow if we say ma act on your promise okay and na ma hye me ho so air train say oba be ana wo side of the promise na wa okay nti eno no ye mpena twem okay ye eba wa en pacho wadaro eno no e koma be ma ne oba ne nyina se oba bi nsusu gye be ma bi etum se o mene obetena ne ade na ebe wiase o ma be ma ne tena wa atwen no wa na ono so timi de kokot on timi de kokot kama na no you look at what amount say bia damages no ska say no betenya wo court no court ne be hye ye wo bibia ye compensatory damages okay ebia nipa kro yi wuja no no wasafa mental loss anya san so wogu nanimu ase wo nipa bebre mu nti no court no ebegina so no amount compensatory damages ena ye free bibi aggravated damages no so ebia kwan a wo fa so jai oba no na enye kwan a etene yi ha no so court ni so timishe no amount aggravated damages any what the damages no so e dey ma wa ye dey twa so and your friend of punitive damage inti it depending on situation beyond damages are court ne be okay yemra wade mu bra wade nipa mienu aware na Ghana ha kwa wade no ye wododo sen se bu a oba na me makwara yankosan wo court nti wankosan wo court na se basa no ni patasika bi age ana okay Ghana ha emra recognize 3 types of marriages okay customary law marriage Mohammedan marriage nkramofo aware okay and the canon marriage under the ordinance okay monogamous marriage say bebre nanim say people no see these are the 3 types of marriages recognized nkramofo de no ene de ye koni akosensan pachon de ekotintin wo emra asem ne ba customary marriage enu si wo mumienu ye wo customary marriage me fa ne say meka no formal one say be me bi ehu me na wakofie akwaye me ho ade na mabusuafo age atum na me ne be ma no atena say ekunu ene yere eno ne ye one type of customary marriage ewo ho ene ye wo de be ma no enkofie enkotu mitinsa ebia be ma na mene na wo ye no wo de nsa akofie akwakochia mabusuafo say waje bana tumu say akra ne ye ne dia ye wie ye no obi ante ne baabi ye mienu ya ba aboma ba betena wi ase mu nyina no obi ehu say ye ekunu ene yere eno no emra eka say maware apart from that no ye wo say wo ne obi so assign awo na wo de nsa akofie say waje akra na tum na wo sign de another ensa anasa another achede kakra bi akofie no it is presumed to say second gift no be it ensa be it 1 cedi be it chocolate no it is presumed wo emramu say wo de baba besre aware nti eno so no say oba no to me show evidence a court ni begia to mu say waware no evidence be to say pictures and evidence be to say ebi obema no ne ho eto a wo oba no wo kofie koye asede te say warefo even though yemba ofie emmetu wutinsa na yemba ofie meye aware ho ade ye de na ye nimu no emra ne begia to mu say you are performing the duties of a wife obema no family no they've acquiesced to it and just say omo agiatu because oba ye say bia bema no ne maami bia na ne papa bia wu a oba be ye
aswiye no o man ka say there be o mu jitu mu ma we ye okay nti mramu no it will be presumed to say maware okay there's another type and so maware na obema foforo aba be seduce me na ware na me ware no me ware under customary marriage na be ma no aba be seduce me no ono atua mitinsa ama me papa okay eka be ma na me ware no no atua eka na be ma na me ware no no eboye no be ma foforo na mahunu no wochia ma me papa say onfa nkoma be ma no na be ma no aha pata be ma na giatum onya dwutum a sa be ma na aba be seduce me foforo no emramu no it is presumed to say aba beye mikunu aha wow okay and then you can say ye bia mu a just any nke pon be 5 but yen hwe ne say me ne be ma bia wo ye ware ye nyankoda miensa say be ma ne so man kra ne kra ma me nchen bi asa access ne custody ho no die ho de kakra bi man da be 3 minutes na yen hwa de emramu no I think say that is one of the places that emra a favor oba kakra sing honko in my opinion okay sing bema say woni obi war twempena na se mujaya wo oba no sa akra ni sa from ebi a baby to 8 years eya na emra no ebe pese wo oba no na obenya full access to the child okay na papa no enya eye bibi to say visitation right aha ewo mu enti obema ntumi enhye kutu pan say oma oba enhu ne ma ena bem oba so ntumi enhye kutu pan so say oma papa emehu ne ma okay na say eno no ye won hyehye wo ho no ma bia court ne betimi a hyehye say okay enkoda ni so omo oba ne ho na be ma ne nkɔhwɛ wo mu na omo oba ne ni na ho nti ye je omo ma be ma no enti basa de ba kuntimi nkame wo mu mfa because no ye free bibi what is in the best interest of the child enti court ne be hwɛ de ebeboa mofra na omo wo mu no court no mpanehye mofrano because of mumu differences amanya inti court ne behwe wo oba no wasitene mu any a lot of things now we decide they say okay be akra ni sha but wo oba no kra no ye de ne ma wa enye in the best interest of the child but ye de ne ma be ma ne muma ebeye in the best interest of the child ni ama wo oba no visitation right okay numusuo kakarate me basesia abusia lawyer Shalina na ye call ne nchen no yesua de inti free china kron de pepa uba na se twase fa lawyer ho a entempa ne ye ko na ye gusu a ye kwasa ya no se de ye ka kire mu no etitiru pi na abegu fie ha enya sem ketwa na emu kakra bi ne de wonum eba set ne so na kwadwo entiamo panyini a wotoso mienu adanhoma se hene na piao na atena se mema na akwa aba na mo akwa aba na pom to say okay I Mike no na eda won chain no say I had it say no we nko awo de hye that de wo de ma wo aha ti yenko a efie boko de yeho a adumi de e ka say efie boko say abe de manya bedu ade na me fasa komiso na ma chia wo tifo no ohefo na ya yesre nkwa ya sa ya ko na muso de ni bebi na so yeso wo hai nti hyesi bia na ya ruhu mu de na no tuna kwankyere pa so yeso be cheche kankan nti ni boko anisa yehwe enei awade ene tete awade enka tete no anase ewura mamremu a yaka ha mamremu no oba ne be mantama awade no sen na esese eko eba no se ene yente kokokobọ biem aka ne no nanka kokobọ obitimi bokokoko be 30 times na ne ntwa yi ba na eba bie ye ni so kakra na enti Ohemaa Benewaa mame mefa akonya yiso na machia santimai ma santimai nyina yako okay na machia wati fo so e woda ne da omumre a omunya editie mu say ene yehye enamafo ya ware
ene tete aware na ena amafodie ye wo disadvantages bebre wo ho okay ena yekọ yenkan tete de no so a eno so ye wo disadvantages bebre wo ho okay enu nti na ene no yama obi bia ho kwan se wo hia obi na mo hye na mo brabo no ebetimi ayeye se woni nipa no betimi atena abobra fane ko hu obusuafo na onye wo ho ade okay enkan tete no na ye maame mo o mo hye ababa wa bi suban ana abrantie bi ahofama wo deda na busuamu na wakosere na ware amane ba o hye abaya no sede o sori anopa o konsuo o kwafuom ko bubuja o hye sede wo sumfi a o ababa yi de nyane maame ba be na yi a ankeye okay na so webusa wo ho se uba bema no wo maame no wanya do ama ababa wa no uba bema no wo sa do ni bi ema oba na na aka tete no ya maame mu ekwabusuam ekobusam se abusuan emu ti sen ebu wo kra na yade wo abusuan ni okay yade a ntimi enkowo emamu omu busani nyina ehu ansana yakosa ware no enu no ye advantage ana ewu by the American se be ma no se ope wo ba no se ompe no ne maame se onware no kan tete so ne ebuya maame no bu mpanimfo enye nne wo ba bi kura de be ma ko fie na ne maame se wo mpe na wo se nuwa na mepe kan tete ne ebuya maame mo pa enti wonya ka se akwasi mensa ababa wei ye ne na te mantamu ha wo hwe ne husu yie wo kata ne husie wo siesie ne wo kama nti wo no ana abe wa na wo se yes amasa afei wo dia mememfe akwaje saa ba yi e de na kotena okay o ye na yaka de bia enka no efi se odo bia eni ho okay ne maame na hye no se onware no efi se ababa wa no wo ye ni papa wa ho brase na so odo ni ni ho ti se woni ne kotena na watchire ne kwam kra enfa ne ho wo yusu ne sade wo pedia se ye ka kire nsa wo de wo ye ade pa wo fie ti wono so sole a wo de wa ye slave ne ye se wo ye ade pa wo fie tu sole a nwanwa nuane sisiniama twetwe hia ye sei o fie wadwuma nyina ye de ama no enam se oba no so no na wo ye adeyofo nti no be ye nyina na so odo no eni ho odo ni ho ya fo so ne de na mana awade afei ebro mwada uruma mo ba ye die ya sumu adwe kakra edi if you say enya mo anka ni enim se ensam hye adaka mpa ebi nso hye sumase afedie aposifo ene nananom ya sumu adwe o gina baabi mienu na wo kasa ye o aposi dabre ya sumu adwe kakra if you say police ye wo case bi yesi we de nkontomire case enso ene mo nkontomire no mo de aye palava source okay because ascendi wo ho a spiritual wontimi mfa say police yenko dani dua se bi wo yenko antoanya ma mu dani dua enya ya duma na so mo ba ye mutimi hwe sane ma ni nyina nana mentwa wono na uka we no asem bi safo bi asem bi puno yemfa no sa wade mu oba ne be ma ete na be ma no aka se mitimi no ntena biem ma wa momme enso ayi menema nyina to agwabonte asai menema posi mram yetimi che no na ane yetimi che no okay said ye lawyer kai no se amamre mu no waye ne ho ade se oyere a wone ne te ena wabo no ana wa mo asisa onema to agwabonte a sebe enipa na abonten okay nkukwa kra ye wo mu ofie se ye bubo adaka de wo mu gum enti wonni ho kwan se wo sesa ne niam tu gu abonte na wo sai se no okay constant damage lawyer de wonni wonti min sai wo yere ade even mobile phone kra wa nkasa wato ama no so wo se onti me ne wonti na bi mu a wonni right se wo je phone se me na me de musika to enti me de ahwe ho ma se no okay e betimi ache wow ai wow eno de ye beche kama ye do betu ye ma wo de watu okay mama nsankom masemi say to so mienu so me kuna bome
me yere obago an ho de nche be be because no holding na fam down wa yi ni slab we bet na wo se na wa bome na me disu aba police station say man posi me kuna bome anasa me yere wa hwehwe mani so wo be che no anamba ja no ye be che no ye wo police kuo bi a ya she that ti wo mo for this issues. Okay. Say those you for say uni wukunu ana boyfriend. Okay. Na wabu de a ya yemfa ne ho nche no. Okay. Say yansa kanwa. Oh, ye de ni be gina mre ni mu. Okay. E wo say ye de ni tumu a ye de ni betum. Yo. De wo say ye advice no na onko fie na on sign mra the next day no so. And also ye de hu djuma pa. Na say ni see ye de share team say police station dey enkan ware samo. Enye no kreda. Ena me catch you say mo adwuma na e ba ye no mama ye ho atoye kakra. Okay. Enya saade a enum pokrampa ye say ye ho atoye no kohwe police stations sisi a. Okay. Dofsi officers kohwe ho e wa ye ma say den e doso na mo age bi. Okay. Ena mo ya ma ye. Okay. So ye bi papa na ya de no ye ya to a certain level a ye ntumi enka na ye de courts. Okay. Na say court so I decide said ye I was say ye didn't patrol so efface. Okay. Police for ye those cases ye be pa worry for an empratche and ma them more bonne ye one money mark on huma and near my said when ye na. Okay. Who make a crab woman na menko a Reverend CSP Stella Amakacho Anku menko nenche ono na ya Ashanti Regional Prisons Chaplain menko nenche na mebisa no se prison ho obi abedemu a eya awade esem hu ama wono ate bi hu panyin sem wana na menene nko mama wadarma me pese bisa asem we kura nsa na yakoba bi ekro no wo a prison for mu yi wan hu se obi abedemu a enam awade so ena ode bedemu ana. Yeah, madam for me that's it. If I can was so at the each year Director General of Ghana Prison Service. Okay. Madam Patience Bafoboni. Okay. And the regional commandants, DDP James Wingler. Your mama, somewhere they will be saving. Prison Abrabono. No man kitten, and they didn't public prison. Okay. The public brain said, be a new Diano. I'd say 1 hour that prisoner, and I'm a warrior so dear. Almost a year pa. Okay. And now man kitten. Mama, kitten bit is said day. The betting yam will be a copy. Typical example. Your shuffle. Wow. Maybe a shuffle didn't know. Obi ba prisoners or a shuffle. No personal interest. Okay. Me per se a boy nipan. Because we do some nature say, Bibia. Okay. It's a shuffle back Kobini case, na Edamakuma so ye. Or your shuffle over radio station, a ya or can you me as and a power coby as an a pan as a numeri. Or buy no. Nhyira what is a kawana no. Bema for fro, said be obiton show one a dam. A suffer not went to me in Crano, and before Bam, and a coffee as a kind. Offer as a kind of copper sock or the war papana. Or that to aha, away and a co papanansa, and a film warn again. Aish, Tadiana Korean, you don't move film. And say yes, I know police of 4 Bam, police of 4 should be a banasa. Joe Cocotte, lawyer for sure. Now I'll be we a 1 year, you know, you're not done a buy a dear when your money. Okay. It's also by remand. It's a remand now, but share indeed not simple. Oh, and that near all year and son, I saw to be. Okay. Mother case on show. It was a share by a corner, and suddenly you know we. It's one person, 2 troubles. I would track a crowd went to me and to me and Kurani Hunti. And there are some cases here at the Abreno. Mama, Jenna, dear, what came so net 2 hour 4 and Mabuno a relationship a Hudumu and ne Uber who no be just a text message Kakrabi abo be phone sunti when you're one in a magazine who free or pass it Eddie Abaguni young Kuni Paso. A son so now war no name said your one metia and said dear Nipa ya Joe found your quaffroom somewhere TNT 2 years singing now for 1 hour relationship I would do. Quite already, I'm a day. If you say, Nipa be said they are praising Abrabono, I tell you about that. Once they say that, if I want to know, I so power, me, I'm a cast apart from salvation.
freedom is the next biggest thing you should appreciate. Because when you freedom, obi be a switch. Me I come as and do a praise and cry for by me education. Said the over ye be a general and sana waye. Oh, bon comma general. Said the old chain pra general. A warrior crowd will come, Nipana warrior, Jenny we. Oh, bon pana wa general. Now you're taking him a breath for granted, it will reassert it. Okay. A Binson says, Sabin, dear cry for warrior in Pranch and never be him. And say pedestrian love. Sana ya mekano. Okay. But she'll be me I love you. I am very pedestrian. See my fanasa. Also dominti. Nipana also or do young wine. Ni soon in the banner to saying. I didn't know when you pay muntina we need channel. Now why was so when you pan? I didn't know why Gia would they call. Say Nipanos of our room poor. I dream a crowd on no show. I dream a crowd on show. I can't you be now in the bed to me to a boom. I didn't know vision in the next 5 years. Okay. In the next 2 years. Okay. Before we far down for common friend in poor friendship in Pono. I didn't think of people were down for. Yeah. I think him dinner ye need tea. And money will be bring Colanco that present. No be o money man come on you. Obi wo a ben pen or boy or boy ben pimping and now in your case. A ben no ma obi akumetu ye. And a calf for bone ni pano. Aha, it's a mra Ghana, lawyer wa hey, mra de bre wa ho. Friends in a juma bri ni me who say, Rias na ya namono. One nam kwa 90 year cra as 7 years. Yeah. Ghana one yanya some who say mra wa ha. You feel say wa kefe. Yeah. As a mra no also. Okay. A bank can our boy, you know, or them because car booby, who negligence, a maca for. Booby. And then the paragraph for me say, Mamma, what you pay? Was some hey, driving offenses, baby. Obi only license. The paper say, Obi won't share driver that. Onyanya sama. Chrome Hanam Hako. But as seminar by because you're seminar chrome and Rawa Chua. Over better present. It's a foot farmer too, and say, Miss Shrubby be a say, the obey be a general. Okay. Then you wouldn't dear Joe and Sana why Joe, Mamma, Meda say, Mamenko, Nana, one ebem away, Muntinam didn't chat or no. It's Nana, whatever, ye share, said yes, ye be. Ye brenu wa Dum TV nema ye di maria se kwanya ye be faso a ye be siesie nsam yakolo ya ho wa kire na fam de yakọ na hima ho de ewura ban mu akoposi mu wo de wotie adwaso awaresem se de awade asia ye sesei afutuo ben na amamre mu kura nsoso no sen na ne masiti boye ho kakra bi na fe ye nko Okay. Yeah. Okay. And the things that because and play more room. Munya can be play for our room. And also I want to so know about our room. Yeah. The moon say, oh, my, you can't want yeah. So you may be a okay. And then I know it needs to say it DCT. And I'm more money and I'm more council. And then she say, first I can say, Nipetusa and Mona, I need you being a sundry. Okay. So she will be a dofu na akofan one to boys and you know dofu na akofan ba be your town for chana any panel or dofu no ono anam so sad o kwa manim yeah nti our ready ne kwan wa okay and so the any woman say e won panifo we dey e do de bia ne akom na so ne akosu afi ne panisem yeah e kwan be so ne say faso bobla kwan be so ne say faso tutu no ma e hu ni say ne issue ne sa so e be boaye no dey asumdwe ba. Okay. Any people who will see be a daddy, there be a social idea.
and then be besua de kakra o hase ai aben de mesio nyina na mitrim sa mesme pa be na ma yeli kusu de me pa be kusu de na nim se nyena nim se wa be bia obabi wo cheti me do kotum okay na makoba be minim me de mpentoma bana enam so ma obi akwanhia de makotum na ya de ahomti ti de da bia ye hia ye kan se ya na ye koso sere oso ahomodene na asana mtumi so munta yechi okay ko yinim de wo yedim ye wonim de wo nim ko bi ko ne kwa nka memma na nso ye nim nti de nyame me afre ni no one na ye ya yiwi a na ekufie ne da se de amano nti already e de ne okay ye misa we say awari jaye sign the city me na mpese me jami kunu na wo se snap no ekotre na betre wutimi de kosoma me fie was me bani ho menye na de ko papa fie na twam na ba wo fa ho wan na twase wodensa ekoja wade eye be ma no ba awaro mu ankasa de awaro je no ejina afanu mi so okay be ma na betme na se woja aware okay oba so betme na se woja aware okay nti wona de ya na gija nipa ni minu no entem na emom de obedi sai se woja aware na kwa be so na fa so a woja ye je aware na ma wo okay ho ni fiti asifu okay se ye wo ba ye wo be ma nti se be ma ne mu na gija wo ba na se de akwaji ni frabusia ho se busia ma ne na fa so a wodi nya ne se wo yire no sa ma ne na fa so de ko isa na so ba no so be ma no ware bi ma sa kwa na oba na ye fa so eje aware sa kwa so na fa so ma ware ni e so timi fa wanu hunu nka se me majao we le kwa me se majao ni eni ho okay tisa e kwa afa so aware no sa kwa so na hyehyɛ tie so won fiti na aware panyimfo tena ase e dia panyimfo tena ase se wo amani bi a wo ye ansa na ewie se wo aware okay nti yeso fiti aso aware se na mafo die se hye abontene aya me no di ago ye hwe ya kwa mu di a wona die na mu se wo afa amani akwam ni amani hyehyɛ etu nsa ma busua agi aware die wontim gase wo gi aware sa okay my last question na me pese na me how bebre se o sika se wo abo aben ni pi no ma won say prison officer in the phone wontim se wo fra mo ma be check do boy nti me pese be kwa chiri yamfa no se akobasa se awade ni nyanwu empanyina ni mu a enyan wuye biam oba ma aka se wo majao wonyamfa me nkoye na mete ho NAP na ata akasa wo wankwa metete wa mowu emse majao de majao wonyamfa me nkoye de mete na mete me ko ba bia ko se ode mbeko sa nete wonyamfa nkoye de se awale nwuye mpokro no ba no ko no mfa amane hyehye mfa nkoye se woni wogyae a awale nwuye emi ni ohe bi mu ni dini na wodini pa okay na me bo aba won si di on so wodi na me nwa afa ho nwa afa na me so man fa ho konya man won dofu na ti wonum dofu you bi wodi na kakra so won isem me nwe so you bi a won so akon kan babum no ni giri wo ye hu di si no ban so won ware bi pa oba ne be ma yija ya wo ye minu ya me kana semi e fa bre kakra be bosme be nsi oba ko fa be ma foforo ko dum pempen so se oba ne be free no okay be ma ne mfa ne san kwanche se awara matwom no be ma ne ko yekuna be ma ne oba ne jayo on fa nsan ko oba na fa chiri akọ fa ne be ma bi oba fa bi na tenase ayi bibia okay oba ne be ma se me yere manya no ya na mfa ne nsan ko ti once ne nsan ko adem da so ware no wow be ma na sebi wan fa nsan ko wanya ware no opo oba ne ko ye bia na oba ne film no be ma na akogina mu ye wow nti ye kwa ko wi se wan fa amane hyehye nso amfa nko amane nwi se ade a ye de ya wore de nyanwu wow nti when the sanity se de kwa mo fa so ye hyehye a mo ye na agi mutum no se amfa sa akwa no so ame ye yen fro no ma e kote se de kura e de ya wore nda so gina okay nana wadaroma memwa ho me kakra wo hwe nna kakra ka yesi ye nye bibia abusua eye cake ena ye betwa na ye twa nyina no me se dom egu he no o de obi amra mo amu wa chiri ho mo amu wo fom ho obi amra na ye ntwa cake no na laya na de ye nsancho ni kakra ma wate so ade mu wa me na cake na ya kese mienu ena yeba na yeba ababetwa ene obia wa ha na ade we de yeso a knockout tutu si minti so pamacho ai me pamacho wadaroma mo mra bi nka ho na ebi so mra ha na mike no enkontwa ho na
Nana wadarma onfa Mike ma papa pacho oje anu abodin na wo ye hoho anu amaye hu o ye fie ha members so pacho no amaye hu na fe ye ko enten yeah your friend no so Jeremiah okay anopa bia me na me ne wo share danase abra ye remu ekwa awrade nim no na ye nigida kese ma ye sanse awrade adom en monyamu a wa share Nhyira FM na wa share ye tiefo no efedodo enti Penny Beshe said the Onyame na badom so atre yehiem ama ye koyenim tie der radiase okay I quote the odi hoso Monsieur Premier Kofi Edudom na me ye news editor o Nhyira FM okay and go show pa Mediane Enoch was secretary finance manager okay Mediane Jimmy Agla chief servant Father one okay Alaji Samson Ado Mensam okay yeah all right but there be send me the makasa de Benjamin Okran program director okay omo hana doso half one doso chain yeah o hano eninti ekokuma mamunsro wate erade kam ho eti me pa cho cake no enie ye bebo so empire na ya tro so no Obra 1 to 3 p.m. meaning say camera no it's me fa and until also for Jeremiah papa bompa egusuma ye na second na ebe ya no ye betwa nesese ya ye bompa ye wodon for ne mobro for ye da wase awa hyase fofora wode amaye is a new beginning now wode ache woma awo breju medie so abra ye twa keke mu eda ewo keke mu emfa daw kese ne nigie emawiase afa na nyina yetiefo ne adofo ne ahwefo a woba ha nyina de wo asem nyina no enye asem de ma wo na mfa ne chembre wo yi ewonyam nyameja ewonyam yoba ewonyam susu konklode munti amen pa evangelist bra na Pacho Brani say intentem pa na yenko ena ye wonko mo fi ha ye bedi ye bia no komo yi ena ye date ano papa man Mike na so ye ntwa preko okay enti nanka me pesa wo de brofo e ka se ye betwa cake na no na ye twa okay enti yenko so today we are so much grateful to meet on Nhyira new building. If you see the way the association bringing is going on, so we are here to cut the cake, to brief the program. Nana is seated, and the police officer is here, and the Reverend Minister is here, and a great lawyer. In Hebrew word, we call it Katuma. Katuma. That is the lawyer. Okay, mommy, wadaroma usoma na yenyina yako. Aha, enti ye twa cake ewo nyameja nyame oba nyame sunkrodi. Baba show yenji we ensi ho. Ye twa ni nyina fi se ni nyina eye dia Pauli GH enso enono enti bepacho the second cake enso chese we are seno kone nimpa o nana tete no na cake bi se wo ho sa de fi se ni de ayeden pacho your second cake no lawyer pacho me why pacho eni enti mama wadaroma je second no na yentwa we so ni nyina ye eye obra enti ya tro the new obra baby am say mo say agye adem no yetu mo say enye yenti obi ansa wo so yetwa ewo nyameja nyame oba amen okay I say no na we see me ana we me dey o de be channel okay all right enti ye ne eye ye dwuma mu ha mpanyifo nyina na enne ya shasi nti fridge na kwane de ye pepa ye won koma ye ba na fe ye ba bedie enu nti madaroma mo betimi akwaje mahome ye beda mo asepa se eja mo ba ye
na mobeta yechi we Cynthia Tawia wato ye ofidie mu anu se ane nkomo no emu hyepa entibra ye di Cynthia ebe ya no naima 1 minute pe wasema wodi gya wiase nyina ye de yo Ohemaa masema me di gya me nuanom me papa mo me maame mo se sisi amframa na ebo no anu ayedin okay nti mama ye nhwe ye hu yie abrabo ayebo yi esan wo mu amanie wo mu saa nso na Nhyira nso wo mu okay nti Nhyira na wo abrabo obrani mu no mama ye siki for eno okay na ye ntutu ya na mo eyie okay na awarefo no nso so no de medi jamo no no aware no mo nware na anya fe na omo wa ekire na omo pese omo ba mu no omo hu se ne aware no eso won fa so if you say onyankopon e na ebo aware won e ka be ma ne oba ba mu nti mo ma ye hye saa enimonyam no na ebi nka ye nyankopon a ye piao nana woye ni nyina nana beba nana ho lawyer my 1 minute na yenko Pachokakra medebeto nana de ne so ne se Ghana ha de emra bebri ewo hase enye mra related to just marriage. In fact there be na school many men for kase Ghana ha de emse mra ka related to mosquito ntontom kra no ebi wo ha enti wonam na se wo bo wabrabo na wahwe the way obetutu wanamo afa because emrani de enye di wudi a echew ebediw achew okay so say new term obrayade ban no echew what I say mommy wo de wo bring my last words na yenya wo kwan na jati ne ko dum ma yeda se pan so se ne wo bedom ye say ye FP o mama ka ne nyina de ene makonya imunti ma arrest yo munyina just ye pon ansan ye ja wo mama ko ti mama ye last words that's Ohemaa the American say and opebi o sorry na say ufi na say ukokroma obi so fi ni fi a ono so kokrom na eya meka say eya na nipa na wo ba na ofranto mebi a me mato ne den say minyawa na yew echintoma amesu me de cha obi bia wote ne na say wo so wo ba no fantoma ya chiri den say madame ho so it's wo da wo so a wo ba no opa onya wo no onyawo na ye mfa nyamesuru ene abotre ene fache ye mfa mobra ebesi jo medas mama ye dase pa we ye nya kwan prakokra na ja timi kodi uduma ye dase bebre yankopon onhira wo na wo nye okese abusua enti tutumi kabra omo maka no de ye ne omo bi Cynthia Tawia wasi okunu ka asem bi kire no na saa asem no tete ne pa nti me ko Cynthia ho na mabisa ne se nanu de sem ene se mama wo betimi akwa ya de ye dwuma de nti no ane se o tu ama wa yes that's it mama see tajije dem mama ya okay Cynthia wo fidua mu wonu watwa yen awie ide na de wona boy nkomo abacho awie de aboko ene be man bi ewe na awadija ye ba entem okay abacho awadija ye ne ba na odi acho pa ba e ma mesi me nware bi jo to koso adi acho pa ba na mesi me nware bi nti ewo mu ana ofre me fon so ka che me se sanka minim de ba me so a enka me nka se magya wade abetena me maame ne me papa ho ana me ka che ne se ontimi nya me hwe ana me de me twa akire ukunu na ka se wo nim ne ba so a ba cho ana wo so ka se se me ka se ontimi nya me hwe de nti na ma ka za fizo wadi ka amawo se unnimu a unnimu nso nti ti de na ma wonya akokodu aka kire ne se wontimi nya me hwe me ba cho me mfumu no okay nti na ma me ka ne se jo to aso nti ewo mu na me ma na me di mienu bai nketo mienu bai na ka me ma mienu e wo no ho ti na ba ko panyin no JSS2
ɛna ɔmo baa sɛ ɔmo baa bɛsra me nti ɔmo baa na me na ɔmo ti bench so ne yɛdi nkɔm nti hɔ na panyin no sɔre ɔsɔre no ɔsɛ ma me papa sɛ me mfa mmla ɛna me sɛ deɛ ya nti akwara no sɔre no na ɔtu ne bottom ayi matade a me pa mo chowo me sra me ka oh kasa matade a atete a na me kwa afikyire me ɛna ɔtwa bi ɛna ɔde ma nkwala no so ɔmfa mmra Tobo, watade a na wo hye mpacho ɛna wayɛ ne te sɛ atade dada yɛ ntwitwa so te edu baabi a wutimi twa bi siesie wo ɛyɛ den na bɛma no hu sɛ saa atade na wotwa de siesie wo me bacho ebra me ba no me de me niama bi bai ɛna me gya bi o na menim ɛkwan kora ɛfa so a ɛma ni hunu sɛ me di siesie me ada atade na ɛso senko ana hinso na wotwa firi ɛso sa na watwa mpre dodo sɛ na de siesie wo atade na yɛ soro nti me ti mu mienu okay na me yuso na ɛfa ne fa okay okay nti akola na ade ma me no na me a wose me nya ne dai wose hwe ne kai no na me se oh mate na ko frɛ me maame ɛna me maame bɛgye ntomago no na me frɛ me papa ofun so ɛna me ka gyenze papa sei na asio ɛna wase me ntiasie ɛna me hu bi so da enti no me kwa akosama no ɛna me papa kosama no ahuna hene anim ɛwo baabi ɔmo wɔ no ɔwɔ hefa mbacho wɔ ntwege nkwanta mbacho ye ni baabi ene mbacho aha eye insha 104.5 FM ye wo Kumase top high obi bisa say adey mo bankan na mbacho da bi yedam ewon from memo nkan na mum ye wo Kumase na ye ni baabi ene so enti ntwa bi baabi ene ho ne yekosama no eba cha ntwege nkwanta ho no kosama efero say ntwege nkwanta ntwege nkwanta na ntwege na so ntwege eh ba ma no ko imeka wo na no so ha to aso ba cha kosama no na ohene no etu nipa ene papa no ne be ma no na omo ba me papa na so na omo ba no mbisa ne se entomago no ode ye den oso amfa anya hwe na omo bisa oso amfa anya hwe na papa ne se ne opaachew akora no so amfa anya hwe de a opaachew na papa se yo wate na ade a wakoye a ani dodo ahunu die ene asai na mo twa akire no mo koe nti wo mo a banfie mienu afa de se mi bu me nsa ebro na otwe ansa na twa ene twa nso a achekura na otwe mienu ebi wa achekura na otwe miensa ebi wa ban nso a na otwe miensa ansa na twa bi obusome ne akire ansa na twa wonya vie say me pa cho me 46 unyin ni say menopausal symptoms bi na wonya me pa cho de sa cho so nti me ko hospital me kwa omoma mi no mu twam scan no mu nka hwe nti wo mo na eja me de me yare e na me ko ti nanu ya nkwala ni bi esku na me fa afo na me frɛ mase no na me ka je papa se ye bi esku me yare me nya ho de me nya adwuma bia me tifie me di kraje so bi na bedom me enti soma me ya ma fa nkwala ni mienu na mo fa o mo mlo na ehwe o mo school na papa ne se wate na obema mu ai nti obema mu ai no anka hwe biem na nwumre na nopa na me sa frɛ no me frɛ no na me se papa eno asema me de to ani mo ama me mu ai o wase me ma mu ai na emom me pese me bisa wasem bi asam na me be bisa wo no yima no na me si yo eno ase makoba bi ama yese woni wukunu modi mojafra na wo yare boy oba so me ba no so yare enti kanu kra wom na munyina mo hontom ana me bisa ne se nipa na oka se yaye bibi ne die bibi ena o se yaye o se nipa na anka na msi yo nti kwa na fon no e ka ti nti na numre na msa frɛ no me frɛ no no o se ne baba akɔ de adwoa kɔ baabi ekopie mu se na baabi nya na baabi hefa mpacho minim to di se kɔ baabi se ya sorry fie se ye hin wonim me pacho nti
wase ne ba no adwa so ko ba bi si edi mojafra nti semanka no kra mewu ana ne ba ne bewu na ne ba ya so san ko ba bi sa ne ko pie mu na me se papa me pa cho waka mate na me mom de minti mi nyi wano nti gisa me ko bo me papa amane ansa na meyi wano a meyi wano papa ne se ukunu woni na emojafra me ba cho da bi woni ukunu na emojafra me ba cho da bi na de no obi akoba bi e simu ye ma emojafra me ba cho minti mi nchire to wasem so ana me ka cha ne se papa de o kan mate na minti mi nyi wano nti me kwa ko bom papa amane me ko bom papa amane a de o be kan no me ma waso ate papa ne ka cha me se e secret asem nti ni kwa asem ko bo ofu amane ana me ka cha papa ne se me pa cha ka gitue bi me pa cha besi me pa cha me okay ana me ka cha papa ne se onu na secret man na me de enye secret mame nti me kwa akobo ma ofu amane papa ne ka cha me se me ma ema onu nye akwankyere wo ma me ho ntomi ana ba no ho nto na me se me ko bom papa amane de a me nko na emom no se me se me ko de afen na asem no ebe sore ana me se papa sa asem no sore a mepe nti me kwa akobom papa amane ana me kate fon no na me ko bom papa amane eja yesu ye tie mu okay na me ne papa ba se elibetu manim na asem kura ebe peja na apeja na eja na me afam so na ma agem okay se ukunu owen ba jo ntweje onu ankasa wo ye ukunu wo ne naja awade no de no ka e kire wo de twato ne kasa ya da ben me ba cho me nam ni nsem na me mpe na no kasa kura tie bi me ba cho frame a atemdidie ani duabo asem nko ano ka kire de na ma wo ja awade no me ba cho no onhwe me onhwe nkwala no nso ehwe no akeke wanye bone bia onhwe nkwala no onye ska onma me bi atemdidie asem de hia mfata no de ye me okay why na edo ma be ma na wade me ba cho minene mienu na hyiaye ene etena ansa na awofo na afa na mienu no eba behunu mu nti bi chasa why na de wo ma na wade obeye ho wade ba cho da bi one ne tena di bese obetru mi 3 sonsa one ne tena di bese ba cho di mi di 20 years na 20 years ne brebe na duru ya ema wo hu sa fe de ne hwe no enkoye nti meja ne ho mako 20 years mama na medical wo baby ne papa nko nti me se me san enwo ha san nko wo ha biem nti me tra ho se bia ya me be ya adom ama adwen sesa aba ena matena ho adwen sesa ma me bi sa wo nti ba ma na nkasa de won ka bibia nkyere wase mum ne frɛ wo e ka sa asem kye so akɔ baabi ah what's what they say Ajamensa memo ha me jo so mame Aja na what to say me ho ye pa yo wadara ma woni mo ba Cynthia what's your friend baby me no pa yo what ye figure mu na mane a wo boye nyina ne se wone wo ba bema na atena mfie aduonu ni ahokyere kakra nti wogya wade ne koe na wode nsem bia beto nanim se wo kɔ baabi na akɔ baabi no de kopie mu ne se wone wo ba bema na wadi mojafra enkyere mu bɛn ana wasemi mu bo me da se ye ba ni se che mu che ono sa na ba ana wo mo ntam ye ba sa mi ba stop ya ha ana masinu so yare wo man kasa ni wo mu so wo maja awale ana kunko ho opani akwa asemo no so adawo mo dana ho kakra na wo phone no twitwi kakra wo mu to abacho yeti o yo ya se me ko ni papa o ka asemo no Nhyira wade ne beta wonso amaka ana elie ya isaye chi echi no baby ni yare o wo hono mu mi ba susu yare ha ana ni ya ba ba ni se ba be sra
ana omo fa da bi kakra me fifie ana omo ko ba na bi sani ko ka che omo se me ba no ni ni omo kasa bi ayi ade bi nti sa de no se afia de mo ho asema anka ba kuwa obechi ba ko ansa na me bi sa me ba no na obeka ya fa asema wi e ja ana me so ma sino pese mi bisa ni se aja ma cho wo bisa wo ba no wa ka se e ne se ma tu na mo aje ni bu futa o kasa kasa ma aka kredi nke di fia me mi ya botre no so de betu na o fo e no find out nti ni na fra mi se o ya to papa ni papa to be fra mi na mi si mi Wadarumo, wo bisa wo ba no ka sen e na fa asem no ho kire wo. Eso me ba ni ka sen. Ai, wo se wo ko e ba bi wunu amanum na ko ba bi o mbeba wo amane no, wo bisa wo ba no ba no gitu wo sen. Aja ba cho bra biem wo kasa no amman framem. Me say me ma ba no na ko ana ne adie bi na sadi o ba ye se president fi wa se man ka e wo beba aje ba cho wo da ben na nka wo benya ho ya wo beba ha fami dia medical aid e fa na wo wadama dia medical aid baba wo ne say boy I fa na wo yi Nhyira do be any side yo ya ma producer no wakasa e ka ska nko ade asem a e betimi age wa wo ba ne nkwa na age obi de hia okofa no so nkwa de ye ntimi internet na ho sa nti ye be pa ska no bia ma ho na wa ba na fe ye tie mu ye ni ahwa no pomasi bre why oh Opani aja ya ja o fe mo hema wadaruma Chira say producer be fraw na woni wa hihye da ehu ben ha woni apeka sika no bia ma wo na wa ba na afi asem no ya hwede ato ba bia ese da Hey. Okay, ye me better yawa da. Ai, hadwen. Ye be producer ne wakasa why? Yo. Say, Yankopon won shira pa. Mame. De what's the kind what e? Uji tumsa. Okay, mame ko na hima ho. Na nana asemu ayegusu ayebogbo hu piapia bi atikwa na bi ato aye. Be ma won na transfer aduo no. Na minim sabi obabi so obayi bi kakra dia. Me bisa say be ma no so oyare bia na. Ono so yare bi. Wasema na wo ka no. Mitie ni ye pa. Okay. De dia asem ne ba ye nyina ne se na wote ho na wo ba ese o papa say on fa ade bi ma wo. To ode ne sa hye ni botomu. Na ye sebe wa monsen. Na wa monsen ne ye de wo yusu wi a wo si hata. Nti na ye mienu. Wo yusu we kakra na wo yusu we kakra. Na wo ja wade na wo kɔ no once wo sesa wo nyema nyina ba wa monsen ne de wa mfa. Ana wutimi ja no wo dan mu ho. Nyina ba monsen ne de wo ja no. Mo me company si asem so wo ba ne ba ye no. Wo say ne papa say hwɛ amonsen no ne kai bibi. Uti wo ye. Wo te hwɛ amonsen no ne kai bibi. Enti se wankasa wo kyerɛ sɛ wo namdua no emu nya wo kama. Na yade nketenkete a wa hu yade na no na be ma ne se hwa monsen no na kai bibi na pani bi afekyire akohu se bibi sei akoso de a enie na meka se bibi ho ba bi a enwusie ni firi ba no eja bi be wo ho enti mimi aba no kura wo mu a ka na sabe ya se ahwene ete mpani ni mu a ebi nyira na pani na wo hwemu ehu se de ekoso nyim because sisi ano ono so ba yare
na mo nhye na mo fa yie ento yie na enipa nkwa no eya ketewa bi okay na mo nso se anso wo mo asole de mo ye nyina so wo mo tie yeah enti wada roma ba me kura wo hwe mo adabre wa kura na wo man broken heart kwan bi aso apo acho wa anya ntu kwan bi aso afa de eyere den ya wo so wo meje nkwala ne nko ehokura wo kana wo ne popo aye wa bure ho sem enso nka 20 years ba ma wo ne natena 20 years na America kra na say ahokyere kakra bi aba na wugina sa ahokyere ne so sisa wo niama anyina ade kwa ho no me niama no mama ye hwe ho yie 20 years de na che say na Ohemaa batra mo che na mu ode na America kra ya ahokyere ba ye na nti ma ba ma no so no ne ho mete pa wo se na ofrefre wo sa wo mfi no wa pacha wa wo mfi no ti se bibi wo ya mpese modi mojafra se de ne papa na fa kira kote ne dia me de met me agye de se bibi wo mti wada roma we won't me fa ma police station we met me de we ya aha enti wada roma mo ana mo be hye am se nana no mo anim na mo de beko na mo di ya to yi yo nana wada roma nkomo yi my umpanyi dwen kakra wo ho watie bi me so men kan sa asimsia ya na mpanifo di ni ho no ni mo hu nkubo no me hu no asem no se de sitie wutie di akoso sesie ene de papa yi ko baabi na ekọ de dia na maami de o kan dia na chese ne kro baabi na yenua ba na bia ne kro kan ne dere ko ntimi nko ba se ba se yale a wo yale sa yale na so na be ma no so yale yare ntimi masa na akọ ba se nipa ba ko mienu miensa akọ wie se mai bibi modi mujafra ti yentum ye jitum na kan kro wum na yempe baabi ne ntu ho na mo me de mi su se wo hwe se de ensem no si kono se ne kro baabi okay kam na edene okay no mesi mi nua ba se si ti bia na ne nko no bia bro enti de wo ma e bia de Canada no se bia be du de bu yeah okay be se ne kro wo no nim na ma na ya dance e ba te sa wo ni tu okay ni pesa bia no na ntu sa no na fa so okay no be bo dance e obetra to na sebi o hwe ne nko okay na be ma no so hwe jo nananom mienu akuku da mienu akasa bibi wo ho a wo pesa wo ka bibi wo ho a wo de asi no cray mame adekodi epiepia be mane fa sa ade no ba ne kro de suma no kra na emusu kase ade a wo de asiesie hu pen no de asoma wo ba se wo mfa mra wo bibi wo ho e bia bra no odoni wo mu no oh I love you no and I mean ni bewu oh sa munti bi da wanka be agenda ukun de say ade kwaku so be ma de won say nyema bi na yi sa na utimi ka bibie ni se woka man hyeda nye bibia sa ma me pa chode ujide jo onkwa kitawa ya wada opanyine ne beba na fe yetie wo no so na no asem e bi kro ko ye no ye be ko so akotie wo asem ni apewu because we say ya na wote ana o so atepa lawyer we den kanya mo lawyer but 20 years in marriage na honna can be kakra Pachomate. Kaka me person make even before say about 20 years in marriage and say I say etwa masum say o say be ma no e threaten no bibisa o say be ma no threaten no say China obi hu aha say impimpi no sansem no ye nsema ye ne nkrofo enya issues a ye ka actually mramu no ye offense yetimi edu kotum for a maximum sentence of 3 years. Yeah. Inti say a lot of us are there be say odi ehu in fact e wo mu mienu kra say odi ehu ato nipa so ana wodi owo ehu ato obi so eno no de wo kwa them for 10 years. Wow. So if the court finds you liable Inti kakra meka about that nene say we should be very careful of your utterances ye make say oh wo de atwen na wo behu ebia na nipa no ye ignorant but nipa ko no nya ignorant obetimi de wakokot say wo de ehu abehye ni mu say on twen na wo behu and if you are found liable
asem keke a wo kan ya sebe wan fa bibi anti nipa no wutimi ekodam wo court wow 20 years a one be manetinaye no asa ye share nkomo nase no me cheche informal marriage mu kakra kwakoye empena aware aha ntie no say oba no to me do you see evidence be say maybe on we the on one ja be ma no basa na atiakem okay enti ya wada yakopon ya atomo a ye be ma waba wate na oni me fi na ekro no bo modern pa say untwa wata de emphasis hu wate kan na wo ho mama tene de eno a na ne ye ya na wasi na de hata efi na efi pa ya kana mo na omutimi si anu kra no na ye neat pa che wow de ye use omo ye ne kama o de hata ewiem na ewi abom me ka say so ba ko ne hye ho okay yeah no adane no say morning ni evening fa no pa ne anwumre ya kra ye nyini nkwa eche bebre nso ye beto obi no so shia adia si awu kama okay na sa dia hata ewiem okay nti ene eja abrofu adaroma enya abrofu adaroma enunti na pretty ladies so share your nimu wa so say ya we dia friend say dey na trego pretty lady ma me kasa kasa dey ni banjo pretty lady pretty lady kasa pretty lady sanitary and we kwa meche we bi wate na we nya ma na ebia abusia boso me ni drus anu na wo siesie ho a proceed to ma go bia nya de bia dabi se ya sesem ye wo agencies no ye de ni what you say it's a pretty lady sanitary pad be pacho eni na wa ma wo ne panty line and so aka ho ni me ni de ma ne dance so titiru ye sanitary pad ne se we our mother what have be omu a ebo ma ho ban free infection so bra wa kwa fichire no enti wunya bia emu odu ataban no so tere kama pa wa kwa fichire no wi a wo ba fie no na waji we say no we ehyem akoma dia sapanti liner ebeboa wo enso epa saa enso na adult diaper no enso eye kama pa market adult diaper eno ene wo ho no ye wo eye na kese ne nketua se de nipa ne kese sitie bia no wo betimi e de bia siesie no ho ama no ayeye ataban no etre ye wo strips bi nso wo nchen ho no mo enu mo den pa nti wo betimi abie na wo de ato ba bia etwa se wo de to bia ye wo ne pant ne nso so ebi e wo ho eye market adult pant bepacho kama ne beto so sisia ma na wahwe nemienu enso so ene sisi table no so asisua na ye pese won so wo hwe bie no mesra wo won kan na wo pebidia na wo de wani bechem wo kan shi eye drug lane eho ena obenya bia mekom so ye wo mekom traffic light ye number no a wetimi afresh so na so obefa bia kogu so to ni mu no eye 0242 770304 obetimi so afre wo 0553 291477 na emwa wo na bibia so enkoyie Trisco energy food drink and from Maxido Ghana de aba ya kire say kama pa nuane nro no ahyemu emma BV me the BV na dra we hu I a new studio I cast it out B vitamins facho me B ni vina ya na abo ma ka say BMW there be B vitamins ni vitamin C ye wo D iron nuane nro na ahyemu ma no doso pa enu nti wunya Ghana 2 cities a wo betimi ene wo mofra no nyina atwa Trisco chocolate papa no bi na won so de ahwe how fashion so am say ye wo 20 gram sachet ye 400 gram sachet na 400 gram ye will be a what tin mu Food and Drugs Authority ashan so de bo ho nti kama ema ebusuan ni nyina supermarket bi a we mu no bisa Trisco energy food drink na won so pe bi na bo Bomba stores so say abrochire no de wonu mugusu kotaki no ma no eko na emom ye wazo ye Ghana ye de no na ye eno nti we ye bono experience 2025 ebaso 20th September ya mepacho ye wura bono de ane ye Coboton Caves and Mountains ye ko fie monkey sanctuary na fe yako eye Kintampo waterfalls pacha what you say ntwa ho kwa Canada
ukoni aga akopede kintampo ya bebu oguso papa am wo feel good me pacho wodua obedie baby ye get fees ahodo no ene wo kesika wakoni aba ni nyina no ye ka bom ye se fa Ghana cedi na ahanum pe 500 Ghana cedis bra na ye mfa wo enko emra eti 28th September ka no betu ahomachi no num pepepe na ka no etu ya ye ko mesra wada ye wo kuma se me pacho ye wo Eco Central Road eyija ye ben Victory Baptist asori dan no ho no mo a fra ye ntem ansa na ye timi akwaja number no 0531090068 obetimi so afre wo 0261671686 na wonso wo abehye trip we say emu Flora Kids diaper no na about tiny di one dance say no koda ne do na jo mo ha adwene o de bonu a no hwe dum ye no ne to ba ye resi amonya kwan bo so bie da de pono no da de hwe wanim din no bisa so aden wo se ne de bebi nada enitima ba wadiaze kama pa misrew bomodin a nepa bi ne fa bo wa bofra no bomofra no so ho ban free rush say gu nkoda to ho ene ade no nyina so market bi awram bia no obenya bi ato ene se flora tissue bi nse opesi mu a ebi nsi office ebi nsi kemo wa yekulu enu ti pe flora tissue now so fire gaga wo kromo misrew for Delta Pepper Mill I was 0243033033 na wonso GB fasha wo pulse mu na feel good that chinti eya osuku semu hiawo eniti na Ghana Baptist University College wose menkanchire wose wonu ma bi admissions no atum ya programs no edoso epa shenu so ma me say ye lecture sections no so ye wo day ye wo evening na fe ye wo weekends so de ababwa wo no eno na ye de ma wo fa bibi to say School of Health and Allied Sciences programs no ye wo BSc General Medicine HND Medical Laboratory Technology eno e wo ho business school programs no BSc Accounting, Banking and Finance, Human Resource Management, your marketing, na fe diploma in Business Administration. And unti adoso pi, wunya nfie no ma, unti me ma ye university ne bi, mesre wada. Enti wo ba no wahye no so sa e dia ma me campus no, ebi wa me kom ya, sanso na ebu akwanso benya bi e wo hofre yen, na ne unti ase no ye cheche mu fama number no, e 0549 062 092 0549 062 092. Now for you so WhatsApp number is 0202 773 344 0202 773 344. Now also odache enti wabomodiana na wodwe ho abeboyen cakes are and ye try yina no every just a bite cakes me pacho kesiye ya you try ha de kind no eno enkomba kesiye you try ye if just a bite cakes me pacho owo santase woni opoku wari school no ene di nhwe ne mu event bi ya meat pies oye pastries bibia obeye ne kama pa dia ma misro me fa ne number no emma osisia 0540 296279 0540 296279 wo hwe meeting so a eye kama pa Janice owasenia oneye itire ne de ma me matadie so majoa ene pam ede ma me pa chodu kronom police station wa ena owo the number no 0546 603060 na wonso de opese oye de ma obi an obetimi aye no kama pa edi amount ebere mu doctor ebeba na wabegina dwa na fe yene no edi nkomo. Okay, Doctor Enyenro ha anye ye betwa ye ho abansa enonti ene lawyer una mema wa sign off ye kwagin katonti wo hwe camera we mu a wo say abusiafo ye twa ye ho abasisia kanan abusiafo ye twa ye ho abasisia said we all can intem dodo oh come on nya just anoko na ho pacho hwem ne ka kire mu abusiafo ye twa ye ho abasisia nana wa anya de pacho nana ka kire mu mami wai I'm from Pasho, what a cabicho, what camera need to show mommy. You tell what is here. Okay, Nanyama, signing out to mommy and I'm had a busian for you try one basia. Okay, you bet try your home abba na Yakoba, Dr. Tanasia, Yedi and Como, you try one basia. Oh, yeah! Come on! Nhyira 104.5. Akosia tutu bi me enko na enko awie ebusia for
Abusia mutie me sa bre me mo bibia ahabiem amo bibia kwa baba insure 104.5 FM. So say was see a didra and untie ya dear way I am a mini one free idea and until make for loss and about Mr. Draw a dear mouth and no means I could damn ye free loss and about center share dear when you be no mind and find your fedia grow cry a bueni pediano and robit is a loss and about Mr. Loss in law care Mr. and a loss in delayman capsules a ya drum dra a bueni pediano says in pediano loss in delayman capsules oh my bema bia bema is sending to me where you may want pemo bema no I am ready to me pejani mono we are lost in delayman capsules said Ronnie B a boy am out to be original it is so a year and fair so do so more be a wall so say ya bema no to us here lost in law care Miss Channel so say a year nemu ya de boni be a best so no be to say gonorrhea syphilis white candidiasis genital herpes and canin sa tears wa him feel wa de biara den one say wuti what think nyina tia da no we are lost in law care Miss Channel drone be na one no afei so stomach ulcer e to us here pa no tipen pebi na no na emwa ento ya de no ase emfa ma lost in about Miss Channel moja mu ya de boni be a unipedia, bitter hypertension, diabetes, stroke, lower cholesterol, typhoid fever, jaundice, menstrual problems, menstrual loss and herbal mixture, immune system support, and whatever palm and common and young one day, Edruka Krake, who penidoso poor to a menstrual furniture or Kaishi drug lane, Ecus pharmacy, Kens walk herbal, and a Hallows herbal, Benyabi Ewaho, a face of Fred doctor number, a 0242 133 and answer 0248 619 lots of products in your doctor soon you been no ma and once that in kind and can't ye a benny pedi anymore yet and until a name account for Luxury deodorant spray and on the body splash at the amount say and ye be biana say your perfume be any fa near the agui who perfume be on ma what for the agu who peer free them on any wood in cra who pias on fashion who Luxury there and tessa when you big goon who is rampam will be done who chum for being more than any shower who some pad the agu no and one day and on a crown etima wo hia wo crash ankasa enu to ye bema na ko dwaman so se wo pep spray papa de agu ho de a e light na make am for de amam bema no de ye storm run wild and a legend sanso na wo ban so wo hia obsession instant crash and a mademoiselle eno na make am for de amam temptation wo ha e wo no ma oba ene bema eno no bia etimi edigu ho e unisex afenso light body splash wo ho no ma wo de gu ho wo dwade awie no for gugu ni paduanim e ma ni padua no e hwam e ban sa wo da wo na no kra no e say the dead and until like product in na wo pe bia to amesrem furniture and Nhyira cosmetics ye were doom possible lane Z-way cosmetics ye were doom ye ni life for nedin hwanimu Steven Body cosmetics ye wo Dr. Mensa China Mall and kind kumase baby out China Mall din no bora honom light ya gentle ha wo baby a afa su kumase no ye wo edum Prudential Plaza first floor Mrs. Anoche Plaza and ye nyomu edin hwanimu wo kwa adodo a wo pe bia wo benya bi ato e wo honom wo no abusua mo fangugu mo. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rental, tour guiding and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rental, tour guiding and all year-round excursion. Ready for an adventure?
With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rental, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work Kodia Obaya or say lawyer, you are really looking beautiful. Beautiful pa. Waitina ma say beautiful. Okay. Kwa cooking solo. I say I love you, sir. Madam Fubako. I can't love you, sir. More question baby 50 airplanes, must I say. Say Obekwa Kodem no. Elizabeth Kumsen, I say congratulations. So Yankupona yeah, amen. Pa yeda say Rowena Ba, also you're looking very good. Thank you. Meda say epa. Linda Swain, oh my congratulations. Or say studio yeah, papa. Nanama bat demanding or say Nhyira FM na Nhyira I'm saying ha ene me ko Nhyira FM bacho ya we yira kwan na waba Innocentia Alija or say okay Regina Ama or say wow congratulations yeda say epa yeda say nana ma papa bi studio na say wonum ebo yabaso sa nyakopon enam adwuma mpanyifo so na wonum aye ne kama sa de amaye YouTube fo nso akabi ewo ha coffee eye tre or say Ohemaa Benewaa you looking gorgeous onwa yefepa yeda say Martin Jamfi or say munyina mu aye fe efia little or say amen pa Emmanuel Echo or say studio ne kama pa aha kama enso so epa okay Steven to for say Amsterdam ho na say Holland uta ba ben a ye be mo ticket eti ho a wo ba na che ticket no aye ben pem so aye wa wo dia abrechi abenbo ti aye hapa dia anka ubo ya na ke meni na hia wo so wa ba do ticket Eze ayoka no okay Dr. Abadiana menim say yatomu na memfa Dr. dia okay yeah o say nyanto me ni ntom ye betom enche okay all right enti menko abedwafo so na ene abedwafo ye seated menni kan ha me kobenkum so ho ene o matwitwo mani a ye hu wo mo enti meko Mike ni ho oh there be ahaya so na meba ntini e beje Mike ne ko ache wa afi se ho na meba big mama e ho na medi kan akọ na anti big mama me mo akwa ba na apom to say hana heat ene wa ha aja say okay abusu aye twa ye ho eje eye enkrato kakra na yaba no de na yaba big mama ka bibi kakra bi na fe me call doctor honum na me ne doctor kasa Nhyira FM plane invite wo said almost ya banne in fact o makasa ama me age ama yem program no na hyase no aye kama na again na some dey me kan ho we opim se na se no ebeba na fe hu se dey e bi aka no all right lady kakakre na me call doctor Hosisi
Ohemaa Benewaa na so one efe pa o. Yankopon hye obia eyerade na so na hye ontomam. Ai we di. Yo ye da etiefo ne ahwefo nyina so ase. Enne ye da foforo se de ye ka Yankopon wa hyehye de amaye obradwumadie. Bibia ye kama bibia ayefe. Eda Yankopon ase papa potwede mponyame jiwaye. Yo ye mami obetna he asemi de me so me nka bebre but na kana me pese me busa se said the okas or yare no wasiki for medical attention na say omode omadwene na eka bibi se na wiase no wo mse honhom nyoma wo ho ene ye wo honam so na nyoma bebre medical wise so nipa ye hia se ye check sa nyoma no eti se bia on check e dia on check e no so na ye nhwe and yamfani nyina nko center spiritualities no enti kakra meka until further notice. Okay. Right. Till further notice. Okay. Dr. Dawood. Doc. Mwakwaba. Yeah, na pomo eh. O trade am po na nkropa adaroma. You ha na asem Nhyira. Why you ya sheda. Oh yes. Ne pese supply so. High fe pa. E ka se yemfa yi nka asem ma ka se high fe yi. Yes. Ye da adwuma mpanyimfo ase. Ene eye management ne nyina. Enti semadu yo mini aba me da se. Dawood Ohemaa Hospital. They kan de nchia ema ahwefo ne atiefo nyina. Dawood ointment and Dawood 360 capsules. They come here say ade. Eno an obi adi hu adanse. Onam kroma. Obi about Dawood ointment, Dawood 360 capsules. Edu ye na ye no. But aye pa esi ye no so say obi obeto aduro no bia no. Yawa ote no a odekoto aduro no. Na me ebefa aduro no so amananya na yaresa. Okay. Esan say me nua ba won say obi wo ho a obre and obi ani wan so obehye da ati ni sika say okoto aduro abesi ni table so they are decorating them. Ade say yawo a ote no en no begina so e de akoto aduro nti na say ya ade kan wa e ma wote yawo. Okay. Nti Dawood Ohemaa Hospital ye hwehwemu abribia ene ye behu say no tete no ya nana no ma say na ono mo fa enubra enhaban enua hini e say o ma yamaduro e de awasa obi eduru baby I see the eduru akire obi but dane no o say dane ye hu bi ene ye say the ba ba fu kwan so nti ye fa nnua no na ye yi enuro na ewo mu no bro ni say efficacy no ene ye de abe sade ene ya keke bi ebom ene ye de abe capsules I have to din said Dawood 360 capsules na eduru mienu we no bro ni say ye was external ene ye internal. Enti Dawood ointment we no air for external. And Dawood 360 capsules near internal use. And enti no bra wutwi ointment no. Now me 360 capsules no. Nti kan mi enu bomo se twi na memene. Na den na beka obi amana twi na wa memene. On se enne obehu akoda kete na o complain ni sisi. Kane no obi nya 40 years kra na o ka se ni sisi ye no ya. Era nanom se akoko ampani nsem. But then ni was abiu obi wa ha te se balu yi da hoyi na waka se nipa no nkoto na onfa e be den so obetimi akoto ni complain ye ni sisi se o sa tibia mu a onkoto Dawood ointment and the capsules Dawood ointment and the capsules na ontwi ointment no na omre 360 capsules atere anansa and what does the kra de edoso papa na no ma maybe frame me from Brekum. Also be bosumu miense ni okwa afuom se okutu ne banche. Na o twe banche no ena ne sisi mugi ne twi. Na onim so e den ebekọ. Nti oba afie no ma ne bakoto painkiller bi ma no fire. To fire din na ansa akọ no na eye. Eto asukọ be se afi na wotwe a ono a ontime nkoto. Na oya na otime koto nso a se be yi a obesore nso no. Na no so aye din dia ma no. And will be back at China say a drubia by a friend Dawood ointment and in the capsules. Now Omoton be or Clement Heba will breakum to Uncle Tobin sorry. So Osman the Bano Manico taught Dawood ointment not backo and not taught 360 capsules no backo. I know Fred said doctor, they said the drone media I am a drum issue. Also you so back on you no. Nisisi nana ontimen koto. And a ontim or cotunso ontimin san sorry no. And you can't carry they say if you ultimate koto ultimate sorry. Na ahwefo e dey tie phone fa me number 0244
88 64 37 0244 88 64 37 and 020 168 1717 share enkoko ya papa bi ono so say best 7 years in invitation ni ono so de how a woman in sisi na ode poma ene nante okoto Dawood ointment ene Dawood 360 capsules also ointment ni mienu ene oto capsules no be okọ shop na aka ba ko pe to capsules no ba ko na ointment mienu wa issue ointment no ba ko ene capsules no ba ko na manasa ni sisi aye ne ya for 7 years invitation no waja poma na to na obisa me say obetimi akoto bi ato aso ana ena esi dua enya wani ebetu no ebe wo no ye den etu ase ene nti onum bi ka ho a ebe bo ana ma yade no ase atu ama ne sisi no adwo kra ye ka sei bi na ba um se awo no wo mu kakra nti sasabro ne ahotutu so ama ne homre so pa obi wo ha ne kotodwe sei emu tutu no ama otimi so kotodwe no na omiemia obi wo nso edu anadwo no okoda onim ne oye mema ne titiri oje na yere duku no they are managing the kotodwe no abon po no wasa no painkiller aka ho papa bi asama na ka se ebo anadwo be dumienu a na se duku no mu ago a ade so san fa painkiller no wasa mia duku no mansa na watimi ada banyame a ne tumi so na onam Dawood 360 capsules ne Dawood ointment so ye ensentre ne nti no also the ointment ne sra ne kotodwe no na onom 360 capsules na o yusu no for na watwe mienu ye ka sei e ko ba ebusum mienu ni kotodwe na anka ye ne sa no enye ne ye biu obi won so ahun se ye wo no na nka ne nan no enchi ayo onya sabi ananta onye bow legged but when you 40 50 no afa na ne nan no echia akwa koduru ba bi mpo ama sabi wa 39 40 ona ma di se ase ne nan no ba ko e wasen ba ko but obi hweme na owo saati bia no mu a me mane ha no pi onkoto Dawood ointment no ato Dawood 360 capsules o kan mi enubom a bra otwi ointment no na o mene 360 capsules no otwi no na o mene 360 capsules no me number ni bi 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 020 168 1717 Dawood ointment no obi wa or general body pains no na mutimi ye ne ya ma okokete so o se mintimi nda en na bronfo no se ndesra ntin da se nanka o de wadware wie no for Dawood ointment no fa ye wunku a o de se na o sra wie na o tokete so a utimi dan na ho sabi abo na nka na timi dan na ho no se ndesra ntin da se nanka baby a ye ton aduro wo man Ghana mu bia no nipa no call so pe Dawood ointment ba wo Ashanti region na omo tu nro kuma se no Dan Heba Kolinak Brezerokwa uko New Road Tafu New Road PFA pharmacy hokra de opebe 1000 cartons kra obenya and now uko have me and so asafu labor runabout na Dawood ointment o kran so okan shi drugling Halus Heba Tinated Heba ehon na so ebi wo ho se utie o Cape Coast so akopena Heba mo water kra de AMensa Sir Charles nimdie what sunyan so akọ Green Light Mose and a Cap Heba mo amutie wa Upper West region o share na wa Upper West region ko wana pharmacy ana Bruni pharmacy uko Alaji 1000 anase oga kwata nso a Dawood ointment Dawood 360 capsules ebi wo ho Ghana ba bia no uko also pe Dawood ointment and a Dawood 360 capsules your numbers here 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and a 020 168 1717 Okay. That's me. Yes, that's a paze. Oba no anso agija dem. Okay. All right. I was here for mekwa homa no so me pese me fa nipa be enum bi na me wi am ba evangelist wona de be pon wonti no die na Kumase my Ghana my Kran my wi ase expect here free obraho
mu hwe ye ni nse dien ne yemfa mamo de yemopɛ no ɛno ne yɛde bɛma mo ɛno nti no mame enkwa homa no so sisia 03220 835818283 03220 835818283 mame mfa nia odikan hello Madam for what you want to be one or 2 hours minute Moka already I said on them saw what I see gallery. Okay, what I find to the continue. That's what we need to send a bush and catch yourself. And one day, one day, that's what through more. Obey my dear. Let me ask a man from Pantifo. What I was saying, then said, that I get for no mobile. I don't get promise in day, and I said, the chair because you were taking, and that's all about it. If you look at the city, I do for you. No more where. Check that, yes, for right now. Woman, I beg you, walk here for much of your young guy. Where you pass, woman to look at you, and for me to Baba, the Bossy. We are dancing pa, and never percent me, Tissa, will be see a shaman him, dear Yasha, some waiting here, any, and no qualm for more, and studio inside, I also see one effa, Mammy Fanny, oh dear, hello. Hello. Now from Baja would be a friend. A man for one national, but a full section of our mind. Besides, full section of our mind. Oh, it's nice. And then, Mamma, Masamaya, Santa Maria, Nakoma, Swat, and Saka. Namini, sir, Obra, Eddie, you 3 months, and Swab, Saturday. So do program about in Traffic. One time for me, yourself, the bench before the Dobwa. And I'm watching studio program manager. Google when I'm very good. The bomb is some mamma. Mama, come to my the who finish FM. With my dear Macan, Amen. Amen. Yakupon Shaupa. Hello. 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 Lafu Bajo would be baby afraid. Pacho Midian, Joel. You don't do animal cooking. Oh, Joe, Yanko. My coming more about uniform by in fact, Facebook cry, the wife. I'm giving them for security people, and I want to stay proud. Tina hot to 10 o'clock for Monka or Monka, Never Tampana solve. Now, take a banning. Mama Toga Kaya, only to man or the man Colan say Bema Joe, a case no. Young Fasha Yawada, na yen train because it's a Bema Bawai. Yo, okay, Martina, Yamin come on, all right, make my dear Moody. Right, here does say hello. No one pass you. Very. You won't pass you. Very. My power. That's it. Me am offer say akosho prokuya dali upuni wa America mem Santa Cruz go so champa wa de amazing grace mama ke se mu abaso ma ya die na me offer say we dey mo jare studio ho die yakopon Mr. Kositwum yakopon won hira no na we dey da me kan se ye be sere sa wale for the base on be ko ya we dey mu abai ye mo mo ko ade akra That's right. Mama family no be so hello. Hello, Baja. Me say answer dako me fine o. Young pray it you. Oba ni ma sende na. Lafia low. Ya go ko wa. Lafia low. Ayo na ye na mo isra pa. Nhyira. Police run by ye ma me awo ayi. Say my Lina, Oba him rather coupe. Catch your bottle of Nhyira. Come on, a higher say, and then got it about. I'm here as a mustache, the Diablo group of mustache of Nhyira. Nhyira.
Yeah, that's it. One more woman be mono, Nanamugoy filling station with Maxima and Nabi will blow chromo. Sister Ma Beauty will Bomsu Gate, na Faye Tachiman, Sanko for Radio 98.9, Watakra, Dena Virginia, USA. Solar FM will do on of Amazing Grace Supermarket, Wakokobra, Google Market of Brescia, Italy. Nana One Enterprise of Boise, Yaz, Pizza Office one or Denchem Wakokobra, born to be a winner was a Fitemu, Next Door Fashion, or Top High, Master Augustin. Our Bomso Gate, Nafe Master Tola, or Kodia Crom de Diacon, Confanoche and nurse for ne friend is a midwife for most who couldn't me say, Bantam my jum, my yenina, Sanson, a rescourse jum, na a fiaco be jum, na udru a jajum diana ye bubruja, swami jum for by a phono, Yadama said do, my yenina, a doom, Malcolm opposite Honum, stores ne Sassoninano, Yadama say, Ediana was what be now per se you who say what be more, Wabomadian. My young in 10 na fe so ye do shout outs at the amount evangelist the graft a day let us say piao Nhyira amen Nanaima aja we heard the Philomena phantom of the case na omada wonsu omada hamna da wonsu oba na be ma aka me 2 minutes na ko oh case dia ba on ko chira na wo so case na on say masua de the case bi oba udi nimdie no on say makacho say the arrogant of ideology na our left right our left right our left right there now what left right now kind of say oh our left mind and left right Dabi usua semotology left right there adwene wo on sabin kunso ye fa left right o ma twempna wonsuo na ma ho bisana asase bi wona kokko so ya na wo so usia aye obeye kra na yi medi usia sema hu ye bi ma ye mo din krachna aye papa ye de bema mo midin e de Ohemaa Benewaa ye da mo sepa na ma na mo se mo bachia adofo bi no mo fa ye ngum ne nkwa se wonim sa ha de wo betina na wanchia obusuafo wo pie ya na wanchia me o wanchia me enti me chia asago Kokomu abusuakuo okay mechia Mandy Polas okay mechia Edum Ramzia Presby mechia Mampoman ene mpenyaman nyina okay nyame onka ye nyina yo amen nana adaruma to be gum me enkwa aka me kan say me best do hai minim ha na me first time e bia nka me yira okay e minim ha nti me ba ha no say na abadie no Nhyira the American say my adie obra dumadi amudi ade aboy brebe na hye nipa bi so nkwan nipa bi wo hawa wondi be bi wo de ko bia no timu a no hye nkwan ma na hodi brebe epanim dia akra manya ne mekwan be ma besu ade nti me ko me mo aben brebe nti de kanya che Nhyira okay so ya de pa ya ma na e kama me so Nhyira otifo no na mama program ko so dekese so say de bibia gehwe no ane say de sese de banana no mo de mpacho say e ba mo mpam ye no ane say ye to ye nsa na ma larumo ye nya wo na say obeba mpacho obeba okay no ya one chair be enye active listeners wow menana efabu ababebre na odietu nana no mfo ti mabetina haidie na mechia menana okay Agnes Kweyi ene mesewa ono wose hwidwuna se aye friend obafa okay amumi no na say dey prepare na case say dey ban no anu dey because your first case ye ko siu ye ko pe eno mo friends ye ko ji obisika oba bi so oba ji 3 billion we try to border that the boy neighbor e ko je cost timpacho enche bia ye be win so be win na ye be win case now all right left right yes madam tram to me na menko na mesa kwa homa no so piao asem ni nyina me manananom ne lawyer mo akwaba afena be mo akwaba so simi twa wontu timi twa obi atu
Mamu akwaba. Meba ese nananom timi pagya wo mumu matrase ya chi. Leketeni ha ne de agye wo mababa. Na chesa sanu so kwa zo me hunu sa. Tena we de modaroma. Yeda mase pa modagie fi donko bra motrase yeda mase pi nyakopon wo nhyira mo ene akwanya mo de amaye lawyer nso so ebekọ na ene wo bes ofia okokota na Devi ene de me kofi okay all right enti yeda mase pa na bepa ye be sheda ba ahemfie ni abedase aha enti nyakopon wo nhyira mo nyina evangelist to bigu me enko asase akoko mo so ye na wo so okay asase a so bi kura bie eye na kura obi akura na o hada chi akoko bidie ni yini okay ekwo na akoko no bon ato aso be na wotwe ansa na makwan ma wo na oyere kura ma bo makura no motu ahia mu ho asase akoko mo wo so no ye ntwempena wo so okay enti sa oba ne be ma no uti omo asem na on se oba no why are you frustrated o hada hu babia odina ya okodi ai moja apam se de omo kan se omo na e wo nwura mu a na omo akoda wo nsuo hu nso se wo koda onu oba ada e wo nsuo se eben a ye wo the miles away se entisa na no oba eda e wo nwura mu abe nsuo a sa symptoms no emu ehwe omu hu bi okay nsuo no be so mu okay ko si se ode yare beto mu so sa ne ma basa sa ko si se mbe fa chire na mu fa chire na mu nya konfo na nipa wade ya na se nche da nye mojafra de exactly ye ka mojafra eguma hu do bebre okay anya se ye ka moja nko awo mojafra ni bi nso ye oba wabu ne nsa na wone ne da wadi mojafra oba bu ne nsa na wone moja ne nsa buo mu na ba ma wone ne da wone na ye black covenant wow wow enti mojafra no eguma hu do bebre moja afra no eguma hu do bebre ada se enti sometimes obu ho wa de kana ma na ne penalty mu a enwira mba bia no apake no ne nada ubenya sentence ubenya sa mojafra no ubenya sa problem no enti se ni partner se na se o assess ne ho a obehu se there are some yare ni problems ne how bebre o mu a wonna mu a okwa bia ye se da bibi koso oso tena se na se wo hwe wa adwene a wo ya danya yi bia eye sa ne ma no okay into oba ne be ma no o mo atwempena wo enwiram okay ana se nsuo ho okay ana se oba na bu ne nsa be ma ne nada ho ba bi ne exactly am se fa bi enti na wontimi enjire mu emie na no enka ana de ba kunu se duabo abekun no na asisi waso yare abekun no eta asisi waso e ma wonte hwe enti yenu aba no se de wo kan we nyina se de ye de akohye se eduru eye yawada no ombeba no yawada no ye ntwen wo mo na emom we de fato wo na hwe ensuo ho enwiram ana se oba ni bu ne nsa na be ma no ene ne dai sa ne ma me nsa we three numbers no enti se wo check e be 31 single 3 it's straight about Thursday 30 saying oh single 3 31 is your number no sa problem no mu no e too sure okay na mom say what me ayesa say enne na mi say enne balloons ni ade kwa be mo wadwen sa kira kakra ba wati me ne kura de wa set me abeyi number da be me nye number ma da be working na ma working me kira say mojafra eye ada say obabu ne nsa ana awuram ana nso hu that is singing 3 31 no ayo mu mienu no 2 ayi nipa mienu wale a they are 1 okay 3 in 1 3 ayi 3 and 3-1 that's 31 me saka woman so bie mu e why na baby ekika kono yeduru bu no mu enti me fa calls ne kakra na mintie de won so owo a wo ka e de akire yen wish as well fi say yesom o my Ghana na yesom ye nyankopon ni nyina ne say ye be ye amamba pa
Yanhwɛ ma wo bi nsisi obi mfa ne ho nie eno a titiri wuti said the programs manager Emma yete no eno nti me san kwa homa no so biem 032208358188283 yensa enko hello Oh me my hand yeah jo me dafo oh me ofa kwatan ye maso wa santema pon ko fiase no tankoji yo ofa pacho yeti o every day mami emo mabaso any dumadi amudin eso ya ni papa ene mama yesuan de papa yankopa abredia no mama kwane ahoden wo me da wase pa ye da wase epi koso aneti yen hello fun bajo wudi baby afrefi yo papa yeti o yo ye da ma mama hoye ai ma mo zumo nyina mbo e pa that's it na yabi kana no yankoya ena police woman koya na kami bisa asem kuabite se obi eni obi chimpana ejai aso sa kofa be ma fufura o ma jai be sie mi won wo bade won wo sa kofa be ma fufura o be ma dada ni tun be bobu oba no ana you say be shada pe brefo from ana lawyer betna ha na bie eye phone lines na to now bia bisa no ne opese obisa bia eno nti e be pesa abre no e de ama yetiefo pa okay hello ina from bacho wudi ba bia frefi me pacho yo femi nya kwa bron ma bolo nko mi ka tafi ajeso asoche yo ba nya ko yetie o ye mi do me ti won ka che ya na me franco aminya o kafra ya da ko mo me hemo ati na me domo se do wa me ka cho oba no woni be ma na fampna e na ejaye ene wa sa akofa be ma fofo no akofa ni nchire ho ana asese ye transa so be man be ba wona bi obetimi a kire emu yi yo ati damase yo ye da se pa kire adusoma nyina so hello kafra me pacho hello from Pacho Woody, baby, afraid. I found Frederick because I said, Mancascasi. Oh, be my friend, it's you. Women Facunia is an amendment. My idea, Yamisham for a year. Mustido Fufra Masabi, so Yamencamo, I was a year. Now, you nearby asked me, young to me can be brave. You never chance a Yawadano. Papa na the band of Baswa Mayati almost side of story near who be able to make a for Madam Martin, I'm a sham of yes, so yet that's a pa. Hello, Kafra, hello, oh, Mr. Mumusha ahomano Emma mena ene de ne awon Fred dakora ne obetimi afre ye ntwase nko no ho hello Kafra hello mena from Pacho Woody baby afre fi hello Pacho yete won kan Mr. Mumusha ahoma o jina so na hello Tom Diana a hard drink kakra. Okay, young Fabi. Hello. For what did you be afraid? The first man to see us. The Casafi did us to be. Me at you. This is not just have said. Yamila Duma Yawadano. And then the Banaba, I mean, the woman. Yo, Yate, you're trying so over by Yawadano, nothing yet, you know. Okay, hello. Nhyira FM. Kafra, hello. Afu Woody, baby afraid. Me pacho me mama oduma any morning yo esa mama nyame asomdue enkamo. Amen. Me ka free asante be kwa kansere. Tia me papa akosiedu obekwa kansere. Aye na ne kafo nyini. Kansere hine e kafo hine enene. Ni wura me bre me ho ase e ma ado eburu. Die omni ene ade amaye ne ho no mani aso
sɛ ɛmɔgye mfidi foforɔ bɛbie ɛnhyira yie ɛnhyira nso deɛ wɔantie a na akotia nome a ɛsɛ waala nyame nhyira mo papaapa na ɔbaa ne deɛ na sɛ ne baa ne yɛbɛhunu deɛ ɔtu so a ɛde bɔɔde hono ɛbɛfa na woka asɛm bi ɛhɔ no ɛtwetwee ma so kakra mmerɛ na wɔtwa keeki ni mu no adwuma no a moyɛeɛ no nyinaa moyɛ ni twi eti obiara tie twi eti wɔtwa keeki ni mu no wɔsɛm a wɔtwaeɛ no sɛ ɛnkane di so ɔde borɔfo ɛna ɛtwa keeki ni mu ɛhɔ no ɛtwetwee ma so kakra ɛfiri sɛ twi na moyɛeɛ ne yɛtieeɛ eti ko wɔtwa keeki ni mu a ɔnka ne twi ɛmi ehunu sampa mayɛ twi adwuma na amayɛ nyame nhyira mo ɔnka me ho Nana Wadaroma, Yama many dear Brofana na obetimi aka evangelist so dear or your school auntie near Daniel Brofo the Shannon son. Okay, hello. Hello, Minaba. Enough would be my branch or life, Masaba. Mamincha Nana can't say it's a for him. The name is Senator. Say, Yawadano, Yaudia, Papano or Bar, yes, producer. Mama, dear, has a Baba Mano. So when you're there, a wetcheria, unfanning Kangombra. It's answer, or no sooner about a dance you will be and you're a bit in my side dancing. Domoba, a panel by yesterday, unfanning Baba Man and Kangombra. Yo, yes, so here does say, Minfa Bem be so nafe, Yanyana Yanko. Hello? No. Medafo, would you be afraid? I do a mechanic. It's one off. Yo, Bajwa. Yo, now it's very good to my way. You for now, they say what I said. Obani now, actually, I come. Now, much man, if I am and a crop. And the crap, no, quite a my no, it's not a kind of a papa. And I said, you didn't put up with when crossing moment that I had the media, take the part now. Oh, my, yes, Yo, yes, so yeah, that's it. Hello? Hello? Okay, nanka me family last caller na Antomo dear lady ye ko we are say hwe yanim say ye betimi aye bibi na we are say yetimi ate en kantimi so mic ba ko no big mama mic no fama me ma lady aha yo enti lady ka bibi kakra na yenko lady o sika no we are see nyina hwe ye Nhyira ye ya ade a edanso ema ni pesua ye enu ntimini se we ya ye pagya ye enu so be ye adesuade kese e de ama afoforo omo hwe ye da ne da esua ye nante ama mo so esua bibi afrim ye de no aye classic okay erade na aye enu nti ye sre otwedi amponyankopon se onko so a no nto no bosupa no emfangu obradwumadie so na nye krabehwe na mansa nyina wiase nyina enti yenka and they say Medina say we the Ohemaa Benewaa because said they was here who first you only be on Ohemaa media akonya yo metimi ma me na so media akonya yo na watch mo yes na me pese to be say e dey na yen Ohemaa yana for Ohemaa lady gold baby yeah funny na okay right all right evangelist ye ko ene first day I was studio has say Nana, and then I'm so impressed. Okay. I'm so impressed. Okay. Because Australia studio no said yes, studio now. Yeah. In fact, yeah, nipa ya abrabomu nyina no, ya ade na obi asua. Yeah. And then if you neko mabrabo be yefufro. Sir. The casa nyina ambassador because yes studio no. Ujidi. Oh yes. Ujidi. I promise on my honor to be faithful and loyal to Ghana with my motherland. To be faithful and loyal to Ghana, my motherland. So God there. So the pledge. Yes.
I promise on my honor to be faithful and loyalty to Ghana, my motherland. And I did, yeah. But I can't move the because baby, I don't know to us. I promise on my honor. God bless the home like Ghana. They meet me at God bless our home like Ghana and make our nation great and strong. Grow to the first forever and press on to the underfly. We have to where you are me. We're in the fearless honesty and work. Amen. Okay, big mama Mike is here about the J Pacho. Yefa Emanona Kakrana Yankwe. Nhyira, me pa sorry, edu wahu. Abayifu aba. Oh, that be sir, hadi. I'm out of bounds. Nhyira. Eno me pa sorry. Na ipatitiri bi pa o ma sorry. Okay. Na o ka che me say Nhyira de mudwuma de yesronko. The way am come on some. Yeah. 50 words in nim. Eno ma basabasa nim. Ti me koso say hu kran say. Say they will be who are all can. Yeah. You who said they kasa be. Na yense san no ma vi say asante maya gye atum say ye bibia ye kama. Okay. Enti no yen koso no yenye saa na enye fe. Okay. Na nipa titru etie omo ye woni pa bi wo a ompa nsem hunu. Yeah. Ompa ensem a sabi enemu nsem ni no ma bi basa koso a bebre ani nye ho. Aha, said the evangelist kan. Enti yen hye ye hu kran say abre sa abre ya ye bibia ye studio aye fofre ye ma ye no ma nyina anya foforo na ye suba anya foforo ye kasa ene bibia enye kama. So na ma enani hunu ade bi so surprise me adenti na na nam de suba besia wanwe me na me request here. Me and I'm requesting you say a new beginning today. 18 no me request say a free now ensure after ensure no refreshment item 30 and koso na bibia ye pe costume kra enu anu no sa no ma me nsa wo ya bi say dey koso Ohemaa asa wa no from no e kanu asa dey me kanu asa wo nyi ntum na bi question na wo bisa me wo dey ma hwan kra no dey si hwan so bi dey si so ye ne no na ensi so na Mr. Jimmy Agla nentu okuku seku sa what you say me dey see so what na bi ala wuntimi right I'm saying for ye damose pa ene ana beba makwan ma ye demo ebesie nyankopon de nkwache china eye pepa mesremo de etete wo de hawo de ayekoda na mesrewo udru tufa tekika o se oba eye top high ene me fa number bi entudwa me kira oba bi ayewo bra top high wo de otsna trotro master driver Messi wo Nhyira FM udru pe efom ho a ye nkonwa kama wo fom tena sedwodo ho na ye beti wano asem na ba bia esese ye de to no ye de ato se de yamma hu aloya for ta kire ahima for ta kire enfu pi ena tadwuma de ye chi na ye nyina na ye beti me de ho nsem ato badwam esese enye entintra ho mobi fa se kan nya nanka anopomasi brentem na yenso yenye wo kasamafo yenka bi emma enne a free esoro de ba ye GM Mr. Jimmy Agla Mr. Fifi Okran ye HR marketing home Mr. Maxwell sales enye ejese obia ye kase Nyankopon Nhyira yenyina accountant obia Mr. Clement Nyame Nhyira efiafo nyina udu nkran so a ye da ye mpanyemfo management board asanka the boys man chese obia ye na fam de social media de na menan kapa woli pa Frankie studio manager Mr. Collins obia ye na dwuma de fe na me ankasa me kachire afei na onante eba part me na jaya na oyi mi sound cinema me na otena konso no so achi Yakobon hwam nyina abadwafo nyina ka ho bi na awoho am besra ye nyina yeda mo nyina amase amma nyame che aha Yakobon wo nhyira me din ade Ohemaa Benewaa china
Nyankopon de enko beche ye besan hia wo bredwumedie so ye nyampon ye enti ye ne Facebook for din kra nanso akosua beton ne ma aka no nyina no de amma ye mame ye ba ha nyina won